Yepe soft ladies, me in full so yepe gentlemen. Yepe besi na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Akoma FM. The mob sound zero. Yepe be you saw on page my. I call can na wa denoko. The man warring ye rubber some kuaware. Na yentinenka eye good. Mary, yesu mame name. Ewie Mampa chawie dia enya boko mom dia. Yankwa dia enya boko na yepesi ehunu. Pacho aye September se October ni mu. Na Akoma FM. Chawie me me nkwala ni na ntumi ko ja o mo kwa mom ko school. Na me so me family na me kunso se o ko na me si wende. Okra me na ko na me so me family kwan. Enti mbefo car e wo sukula station na the man me dey meet the man am be see eye Kamara station me be see one enti me see one na pe na me come anim ti na me hu bright Akoma FM you do hospital na am say me fan say na 9:30 o say dey okay na ye see wa ye off 9 mo ho da bia de ne starting be ye 8 ni mu because be 7:30 de ba 8 ni mu na de happy enti me pen kofo na mo bua na ye de ne kono ye du kura na ye si o okodada mudi no dri no wawu pachane mudi wukunu frifi adan baby amote no hospital be na mo de ne koye mamba cho ye sukula hospital ye ko ye du okura ye si okodada mudi ndo ye so okosan wo ko he ye si wewu dada nurse ni check in ni moja ni ade na so ye slow poison nti omo ye Akoma FM no mo de ne ko enti ka mo de no free be ma no wo so na no oda like bia woda no odu nti ato so ana se na no oda de na no wo ye wo ka nim kopim se mu dru hospital so wo ma compact sorry o ma be wo ye fie ono mo enti na me kunu tin say e no so tin say na me so tin say enti ma me no amma me kunu abam no say na ko du hospital ono ha enti ka nim no na like ebia ne ho twetwe no wo su wo pre wo je bibi ana no woda hodin kopim se mudi ne dru hospital mana ohume enkaka Akoma FM nurses for omu yan bibi say omu mia na ya say bibi say na omu check antino impo de na omu besa omu ka chem to omu fam ko share dan bi na omu bisa me say ne mba ya sen na ote he na mi fintino ma I want to still. I want to still na me unti na me buy and me bobla dem one na me say me kunta kondwane mu. Na me ka cha ni say ma me nurse me pa cho be ya hwe no ntam na onye den ne ho to no. Afi yo da kondwane me me check me ni me sa so ne ko nya de. okay Akoma FM na me hwa me person nurse phone po ya de o mo ka bibi mpo kire. enti tama mo ko no na wunya abusuafo ni bi ka ho ko hospital ho okay enti omo hwe ni wie ye no abusuafo ba hospital ho omo na bebu ama mo di emu no share fridge enti no omo ma na bo di emu no ko share fridge okay enti no omo se die na ku be ma no ukunu me pa ya kwa che enok me pa ne say yes Sunday no akwa boso kan no no mo kire say baby a obi eye party o se bibi wo ho no mo no omo ji omo ani e wo ho no mo no e ho no na me kunu ko e nti me kunu ne bra na nkasa e na driver Akoma FM e ya boso kan adwuma mu no mo bi
gaba ko bi wa adwuma mu no ba pe no we did ya kwache poison baby andra oye den okoye no brand kra ya friend budu on dem tifi na no so because man tie fi na no de na ande beboa o se ya kwache baby andra okoye no ya den ya poison no hello oh Debbie wo to aso kasa wona me tie wo enti was na wo kunu no ade bechi ama na wo no ehimfa no okoye me pa cho baba so ka adwuma mu no okoye wankwa yie wankwa party woni ne na fofo ampie adwuma no okoye na me so me koya me market enti ade chi no obae obewi no mo say slow poison enti why na a poison wo kunu ma me pa cho me no me hwe ma me hu ni say bra na oka che me say me kundi na chi ni girlfriend na chi no ye list mistake obe poison no ana obe di ni dem next time or so na so hwe mark no kro be hu say ni pe bi say na ade e di ni say wu no and because of that belly dem maku be wura na ye den e gire mu panicho nti wo man be 2 weeks and a brand ba be bia me ton ade no e wo connection no na me pa nkrofo cho Samaria me pa mo cho bra we wa fu mi kunu hello good afternoon be man Mefi Bosset ni e ba ta nyo nu na kasa ni me pa cho ye pese ni Mefi Bosset edi nkomo hello hello yeah Mefi Bosset o da ba request nse nyo nu kasa ni me pa cho fa phone ni Mefi Bosset na me ni nkomo why oni o da phone ba request oh da bi wo bua be ma bua wo bua wo ja na fa phone ma no wo ja phone repair ade na phone ho adwuma be na ya cheche me mu hello okay mi si phone hello mi si ya ni Mefi Bosset ya kasa dada enti fa phone ma no ne ya nto aso ndo ni ho oba hello me pa cho so me pa cha wan ni wuti usa wuti me mpacha nyono enyo na ka se o the phone number obi Mefi Bosset e oja won chen ya ka chen sa bre wa bi frɛ no why Akoma hello me pa cho fa phone ma Mefi Bosset what me tin ka oni ho e baba hello me pa cho sa nyai boso kan na wujina sese e dabi me phone ba na wo repair dia wudi kodi ne ho niama that phone me see phone no adiba say e mama ne eye benada me Akoma FM abosom ni de twato ene eye 31st May nyame adawroma wakora ye kwode ataban ne so nkakran saa ede yen atwa saa bosumi wei nyame ya adomu a ochina eye 1st June yeda nyame asempempen so a wode yen aba beduro ensam wa wadio onua obi o ho nwene ne ho menso nipa bi ho oti wei no me nko an wo frɛfrɛ ma ne ho asase oti so nyame nhira no enya de a wo pebie enti mesrɛw sɛ nipa no eba won nkyɛn na hu ne sɛ nipa wei Akoma FM entampa no an wakana tikɔ wosie no ana eja fa no mekɔ na me mpɛhyira me mpɛ no me obi betimi achi obi esi waka ne ho asɛm pa ma enipa no ɔka ne ho asɛm no enipa no ti a no obi sa ne ho sɛ miye mienu ana miye mienu ana because asamu amatin wa bonti afa me hu die asa ne mabra bobo abra die meti ye no ayesi bi a me ya na sesei no mi je me life okra no na me chiri menye bi da enti otumi bi sa ho se ana miye mienu ba ko Akoma FM eye me ankasa mesrawo se wo kaka wo bi ho asam sa na onye na ne su entesa na okoni nkotodwanim e fa kyerɛ konkron sungu so e kyerɛ ne nyankronpon wa sister brother no mi a wo benya no wasase so no wanhwɛ ye bi bɛka nkyirima nti mesrew wadawroma wo kote so obi ka obi ho asɛm
na wonnim oniya no a twam wode befoforo wa ka chen se eno mi wo bibi paye fa konkonsa ko na wankonya no me da say Akoma FM say a Piwak natural and aswasre woman at the 3P garlic mixture at the abba and a grow fine herbal tonic, the herbal tonic of the year. One and aswa yasene at the pa information center coachia fet ya them big love radio and also always pain make us say will be at the atum say who ha ya man sign will be a 8 or Taibo radio modern Ghana USA at them wo ya nyasam ketwa sanso and OPD radio GH and also UK some make us say a dempa de muadin free FM 97.5 Akoma FM free FM 97.5 Tachimai some make us say one may be ho ha ya Tachima for nyina so ATB live Onuya TV Kings TV and so Star TV yemra na mini adiza tu eni nkomo adiza memwa Mate wonka me pacho mo yedi mori koko bi amaria no amedisi anwo no ti no mani hayo adiza tu memwa so mami okay ufre hina bae pacho me free fancy me pacho wodi na ayesan bori nyina kire alijetu Akoma FM de so ya de yin alijetu inusa nyame nhira adiza tu inusa awia yi Maa Akos ma bedwafo Facebook YouTube Onuya TV Kings TV Star TV Free FM wo mo hwe ba bia obi eti awia boko menim kunu na o menim kunu no ba fie besere me ana ye nyina ye tetete musa ana mensa be ho obesere me esi woni onye me ma yefro na mensa be ho no ye mensa be ho no ye onam papa so yale Emma tension and falcra. Yanto was here, Maa Akos, me amini, minima bedger for ye na ye ni. A woman say Oba contact Akoma FM. Akoma FM. Okay. Start it. Enti min umpa me kunu me pacho me kunu besere na me ne wo ho no na obesere me. Enti me ne wo sa na me de me ye de me se me ko hebebe ho. Ana me kram papa mo se me ko nipa na aba ma hasa no. Me ni ba bi wote. Enti me ko hebebe wote. Nti wankanyim so wo yere nti mi ko na yere wo ho na mi se ma bia ma ba hu de mempe me wo mo se pa wale miensa de na me de me nkoto sa awade nim nti mi ba ye na me ko ye na me de manka hwe ankire no nti wo ko afuma na magina chi odua kokko na me dua bi o do ko na fasika na me do afuo ni bi ti enyina ye do nti ensuo kura na me ko nsuo na wo bo afuo wo bo kokko na me yema no ni na ana yakopon adom obesere me so oba yem ho ade nti oba na me se nipa wo yere de mempene enna mempene kina ana ode beto papa ni manim nti ode beto papa manim na papa busan se o wo yere na wo ni yere wo so wo yere na se wo le ya me wo yere me wo kwa wo papa wo yere sen o wo yere miensa na wo ka nipa tua na ka ye den na me se da mempa tete na da se ne makasa wakasa amati ma me ne nkasa pem se woni nkotena embom obi a betena ne baabi na me se da ne anu nti wa no nkofo to wakasa mate ena mpa frɛ no ne kasa ye ena o se o wate na ono kwa wompene sa se wo ba na nka ba mienu eti fie baako na me se wakasa de amate me nsa no ho ne ye wo bua me wo so mu wanja me wamfa me jam kokofi ayi nkwanchen papa so yale da ho ni nyina wo so mu mapem se mensano ali e mensano koye sano wonsano ye mensano ho ne baka ha nyina ha ade na ye o ma ni preko pe me da ma ye de na de awie na maka che krampa se papa se obedi fufu ne nyina ya wo fufu de awie me kokoda hata na papa so afiri sire maba ti mako wura me dem hata na papa na me no obesere me si wo okay enti me ko wura me da na kama papa se me koda na papa se o sia na me se me kokoda me dem o yida ba ko ma na me de no nyina won se be ya ifo no ne mo nyina guda ba ko ti me ko makoda dem mo na me dem me nso me nsa na chechim na ma yese na ma sa tia me ho ada na sa chechim na ma sa yese me nso fra ko pe na me nsa no aye tete de nso hia no na obonfu na me se na afia ba na ma fesa na me se na de na etomi na de ma de difofisi a me nyale hwe nkame na me nsa nti me hu no prekope atoa so wa ma fe ma me timi hu se nipa da sani wo fia wo nka sani ko tare wo ho a
un say ya pa ma fe ma bia bi kura ni me so kura kete kura ni me e na me ya kakra me pie me so me woni say me pa sit down no e na wa si ba ko won chen say amma ne ma e na ono so wona na yere mo woni say enti ya sa na me say me ya kakra ko fra ma pa de ne ko yi de me hu bi da ana me papa ko bopunu papa nte me bopunu ma mentimi me bopunu mentimi nkasa ana me pembo mo papa se hwan obi a wonyare obi a hwe ha wo pra ko pe enti ma na mka chen fada se fada me sa ho no na se na se na wodi akoda se afena wanya afena wanya abo na isia na wakoda dem a wonsa timi aho no na me se da mentimi hu me san menim de aye baba won so ma bewu na mu mete ana me pa so free se mba no de duro se na me se baba afena wo kum fumo enti ba hoja duro na wo de sera me kur ma yi ne me san no enti me papa ka sa na papa se na de asam ni ani abu abu e de chi a me de wo be ko ba bia ko hwe me papa ka sa na me se mate wa ka sa de a mentimi nda ende me na betena wa ma de a chi na papa betena me nchen enti de chi na papa se me ko fa tare hye na me boa me ho aba enti me so wo dem aboa mo ho kra wie hwe me fada se me papa ba fa mako me te ya mo se me papa so bo hwe no ma de na ko toji asembe na atomi me te me ho ante me te me ho ai ko mba bi no wonyale o papa so nyale nya hwe wonu so mu na to na be ma ne de uko fie na be ma da bonyo wasra me ayo bibia so me wona de na sa to me so me ntimi ko fa be ma bia foforo bi ba no de wa kire bibia se ne yire na me enti na ne yere ba ko no se ne yere na me enti ya sa no na me se na papa ono a obehwe me wona abu ahwe no na me so me nya dai enne papa ko bu ahwe dia me ni de beto papa ne se me firi wiase ana mama me ka che me se mama me sun se me firi wiase na hwan ne be so ya mu enti ya fa ko si be ma no so be ma de ye fi mu enti ya sa na be ma no me aja Nyankopon adom be ye me ni san ko ye na obe ye me ho de na me go tena fie enti wo hwe wo hwe me ma me san ko ye wa amfa man si nkwan chen me se nka no ko de wa ya me de me nka se wa anya bibi wo hwe me ejina so ka che me fada se be jodem me ko bia ka be bambia no o mo mfre no na ni na obe hwe me enti Nyankopon adom na nka ja wa me ye ko tena fie nyame adom o ye me ho ade kama abusianfo na ba kama na o magina so empapa so ne mbusianfo aba kama na o magina so ye me ho ade kama na o ja obia esole ye pa na obia ko nukurum Nyankopon adom tie duro na efre obia so akodu kurum bako to obia akodu fie bako na me ni kun tete wasa na yinsen baaye okay yinsen baaye me nim seja Nyankopon adom ho ne nyina de no treat you good yinsen no yinsen ba no ye me good e ba hofro no enti ko be bosum num enan ko no na ise da atete na me nam atete ne sen kire yen oyi ni me ne kasa wanto no wayi ni nsa no wabo me me ne kasa wanto no wayi ni nsa no wabo me na me se na me ma me ne wa me nya me ne wonya wo de na da bia bura sa de e de be ma mbusiafo ate na me fa fon frɛ me fada hese ni se na me kunu ne ye me enti de akoyi de anu ode na papa se me nya abotra wade de sa de tie ti nya abotre ma no na me kra sa na Nyankopon adom na me ye den me ko doctor o me de me ko to doctor na me baaye na Nyankopon adom na o yi me ba fie me kunu na nsi honom a me hese nipa na wa ya bo no enti mama be hwende ba ko se madam na wotwemienu me kunu nsi honom me kura no so nsi honom o me hwe me kura se ni me nyem ko me hwe me se me honam te sen kura no obi ansi wo salada o matena wade dia me na o mo bia mfa me ho na o he no esoma obi oni ba ne ye aduan de bre me mo ba command mandi dia no ko man fa me sanka na aduan so na me hwe na me se me di kakra na me se me ntimi ne di me aka me ha nyina me ho nyina me ntimi nya me ho hwe no say santi dia asemo na o se me de ma me fa nsuo nsi me so na ma me se ndi o de nsuo be si me so nti de be si bia no Nyankopon adom ye bompa ye de yam ba ye bia no na enyina Nyankopon adom o mo yi mi na me de ko fie me de ko fie na me ko si wo hen no fie na o hen ne frɛ no na obaaye o hen ne frɛ no obaaye na o se o yere ne ye o de poti na wotimi bu oba pemfo se be ma no bro pa ba ni we nyina ma bo so me kwada ma ni we ntimi hwade na we ne ehun kakra nka me ti hwa wiem se na me tieti me sai no sa enti eye me sa no ade na o de bro me pa cho ne nsa o pia me ti ko na me ti nam machi o pia me ti ko na me ti nam machi na moja efiri me hwenim o fra ho hin no kura busa na obeka ade na ye moja efiri me hwenim na wo ye obro wo ma o se me de me nsa aka no ka wo hwe ho a asem nyina ni
oh ni busa na ka kire no wonyi ni so hye da so do wa ba twa ko oh na me ko ba me open for the tell me dey mafu aye sei oh so gira kwa no me mtaka wo kura na ma ye bi kura na so betimi dey a kire ni se nkoko ebu ho nyi se ya opɛ me ma bronti e bia bro no so buru bia ne tra so ɛna yɛ na de me bi so asɛm mo me question ne me pa cha me ti opa me se obi e ho ani onyi se ne ya ne koko nye nti e bia wo ye ni bibi a bro so na no oda oh me dem anya ne hwe de me ko se wo se celebrate wo de 20 series de am se me nya aduane am se 20 series so me koto mo sen na makoto nam sen na wa ho so ba fie na me de aduane ma ho fo na di na wo pese wo guma ni man se me ni aduane ya na nti me pa cho de usika nti pa cho asem ni na ni wo so akoyi aba nti nya se be ma ni wura de enti me pa cho yo enye se be ma ni wura de wo gina kwanya no na wo wura wo na wo sa ko ka no wo bro something there eno na ya na mo ka wo di sia na me ni enti de e ma abufuo ne ko ba ye ntokwa ne ban so ma 20 cities sefa no adua me dis kan man na me sa ko ka na wo se me ma wura de me sa ko ka nti o hwe hwe no o hwe ne busa ne se o hwe wa aba o pemfo te se nti wo ye obibi kura na o ba pemfo na ba wasun kura na wo betuma yi wo sa abon na wo kwa na ne sa kura panwa aya bufuo o wonyem fa ne so wonyem ne fa de bone che no watimi obo pemfo ma na ni mi nyina hu ade na chi nyina watere uncle report ene me sa me pa cho da bi o ho hene no o pa o ho hene na che no o ho hene se o ka wate okay wa uncle report ena yankopon ado na me ba fie so wan fie me ba fie won kasa me ho na me so ma yi mani ena me se me bom pa se yankopon ba ya adoma nyame ba hye mboko na ja kakra aka na de wo fie ho oha no ba ena wadi wa bana yira ko no ma yaduane wa batena ho no wadi ase wanka wo musamsa bi ala ali na alije to wadi dai wo musame na mesema yadi na me hwe no e ba ko de metwa no wadi 20 series ade abla na da ho me nko yam na me 20 series no sa 20 series no me fanya wa bulo no na mfa de aka na ndi dwa me yaduane mankasa de ataso 10 series me fa nko di dwa me yaduane mankasa ma nyo be de me je ma nko yama bulo no 2 times ana me de yaduane man wa ndi meso bitiri duane na yere se tudu na meso bitiri duane wa ni duane no ko di ni yere se duane ni na mankasa ana firi hora meso menya duane ni biem na ka me nko me ntimi ne de menya mo no bode ampese ne moko yerewa ana ya metwia na metimi di nti won o so ni duane na me bebre mo ho aba ura jamo yede 2 times na yaduane asi no so woni na me sa bebre mo ho ayaduane na yede ana meso me ja aduane ni chire to ba but no ba ko ma oba ana me ka 10 series erina afiri wa na meso de 10 series na yaduane sa me mpasa obenya me problem akọ kam papa ko say o discount me se me yaduane manye o sa wa 5 time kwa meta na me de be yan kwa na siwo okay me nkasa ana kakra sa na 2 times me yaduane wandi na nipa wandi duane de da me sa ko bere me wasa hede me pen 40 sa me so awura jama me yaduane na nipa na ndi o dwene sanyo ade sa me mi nyankopon me kakra na yinsa na de ko ni na me se oh e se de be me yinsa na ko no me fo so kasa nipa no se mama me sika ngoto tom ho no ma ena me call no nim na me se brali se me minta na dudum ehin aka ba ya bosu mi no pede ma ho nti bosu mi no mama wonka ya na ma bia me to hwe nti se mama me sika ko to mo no ma to ama usika wa ma na yere nyem ne de o yi sika kan ho am e de ma akura no akura ketewa ne ba e ketewa ka e ma bi mbaba o mama me sika bre se onkoto no ma o yire pani ne ba ka chiro na me se papa ma ne o ma me sika bre se onkoto no ma na me se sa me se oh enya hwe o se e ma de ma papa de wo fam de ya me ya pa o ya akura no wadi fie sen o yem pani nsam sa akura no wadi fie o kasa o se ba me ma o papa me chese akura no wadi fie sen abia wanya kwa 9 years obenya ena yo bedi nko konsa kire wo sani o papa hwe o ma me ada wo hunu so o papa hwe o enti o se papa me bi sa question na wo nya ametie wani so papa hwe me so kwa nim de o papa yire ofie ni nyina akwa na tua enti atete na papa de me na nyina no akwa no so ye o ya akwa nso na ni wo fom o hwe enti aye sa na akwa ekwaso na akwa na se de papa de wo ye de nya kura o na yankopon adom awo be ka me ba nto hwe awo be ka me no papa ma yi mi date no se wo date na so no fichu nya sa be na wo nyim wo do fat ti wo na wo ka o minim wo so wo do wo fat ti mu nyina no da
me pacho no mama say me no e sha se kon ye no na de koda wa hen salad ya koda wa hen me question na me bisa question ya no straight me bisa say sabre ya wo tete wo wonyem waboro obapemfo hwene mu nyina afiri moja sika kura wo de bema wo akohoma ema eba so aketewa bi oni waduane atiti we mu nyina no na one wo da no one sense no to wankasa me ho nipa wankasa ho de me pacho da bi exactly no mama me pacho da bi me pacho da no one wona da bi no mama ho wunyi san ye no wa ma ho bie ma kopim sa wo me pacho da bi enti be yin san ye no me wo wie ye no oba me ho wunyi san ye na meka me wo ye no oba me ho se o pacho na mpanyfo no kasa kire me no fa efuro no boso me ba ko to 9 months na o tete ani na no o tete enti atete mu nyina no one wo da ya na wunyi san ye wone wa na biem na ade wo yi me pacho se eblo no eba mu ba mpremiensa enti eblo no ba mpremiensa no obo me sa no enti me pacho na me ne da enti yin se ne kama ebo so mienu no ankasa me ho biem se bia lak me mebusa nsa wo misika nkoto no mani nti no ankasa me ho biem enti bi kasa me busa na sama wangu memu aye enti wunyi san 7 months de mu won de no da beka 2 months me wanya 9 months awo de wanya no wanya sa on kasa me ho kra da bi o da bi on kasa me ho kra wo fi ho me kasa na ho so on fi me enti eya sa na nka Yakoba do na me Yakoba enti kra na de be ma na bai mpacha so de enti ni se menene nyinse yawo asem wo ho me pese me pushing no ama ne ka the main issue but onte me papa enti pa sa de bai wo de animpo me obeye wo de animpo tie me why na wo ma ne baye wo ho de na kwanta wo wie ye no adie ne sisi ya obi frɛ wo ka kyerɛ wo se wo se wo mo tontrantra to such anafo enu nti sei ni se wo ba ware be ma na me ya hwɛ sister enu ni the main point me pacho point ayi anu no point ne se ono okatem se wo didi matam se me ma ya pofu ne me kura no wase ma ya pofu na me se nti na so ko sa mo jadura begu dem wo no na wo no ma onya kese da no na me kase na metimi so wani breme na nti na wo da bia wo di matam sa no na ofra ne bra ne ka chen se me se ne to yentrantra me kasa se me kire nti wase me se o mo to yentrantra ne to yetratra na ne bra ne so se ne o na busiafo no o mo to nyina to yentrantra enti me ma ka sa dia ma di abusiafo ni nyina atem beba papa ho no sa line na ye ka no oba we no menim de ha no die na si ye papa me mami me de wasi mo bi semia se dia si ye ne kunu no aba kan kire me se wo pe me bai aligai na me se yo o pe aliga nimpa won ware bi nem ba yu a ba so yemfa mati se first na gi me pacho jamane kana se enye pianim anti open wa ore mo didi su sa akoyi a anu na wo mo didi su sa na aja yem se wo mo dwuna fa wo mo be ka cha me se si de ye samne shi ko no wo ma dwuna fa awie nti aka me ne me busiafo na me se yo nde ka me ne me busiafo de a mo fa me mamere de me bese mbra me na mo yere yifro na aja was soma ne konta we enue no ni ya ye ne ali ne yere pani alija ne kunu no yere pani no ne nua kasa one maami ba ko papa ba ko no ana wo be sire no na meja menim wo busia de ko wie menim ni konta ne so enti wo bai ne kura no ne nua be ma na be sire no wa na be ma inu sama ne be sire wo be ya wade enti wo be ya saru na me se akire na metete ho na mebusa fo ebusa se na se na wo mesere wade adan na wo abese ni ho na me se mesere mo wo ko a
bese ne ka kura mbeti meto bese ne mamo ya bi tobo se wo bi besra mo ba ware ade na ode ba abese eta ensa na se nklamo no wo mo ya na wo mo de sika na aye sa na o ma no to aso nti won fa sa na o ma no mba has party mienu nkete na ode bae has ya ye ba cheche ma mba no na o mo se ade we de minti ase na me se o mo njai e be hum de wo kiri na o sa na fi de wa de ne mbembe no na wonua kunu no abae inusa ali no aba me ho ana me ka chense ali me ba pa cho sai na ya na mo ho no mo a mo pe mo ko sire wa de a sai na ya na mo ye no ana o se de enti na me se afa bese ja mo fa we an kire mpani fo sai na mo ya na mo ye no o sa de ye no se ye de bese ko ye de ta ko ye de nsa ko mpani fo no de no na me se na ara yi na da no wo fa o ba se de me ba no ara no fa sa de no nka ho afiri me ye sa no me ka sa no wo ye din o se na bi ni ho na me se mi hu ni bi di de wo soma no ko bisa ne se da na wo ba no de we ba na chese wo ba no wo yi ni ma ni yi sika wo se wo de meti ne kiri kura se wo ma no 2 million se wo ensan sika no wo ma no 2 million ama no business 1 million na wo po obi am na kwase oba ma wawade a wo yire pani nua ba na wo yire pani nua ba ma nu ebe ma me hunu bi da me nte bi da abusia no kra mo yo ato mo wo yesa wo na wonim de e wo ho a wo ye ne sa nti no achi ndie na si ade achi no no kide na be ma no se liga one ni nua ba no kon okay na liga liga di na tem se ni to se print what's the to say se print plate ye didi so no tra no anti ni nua ba no na liga di na tem sa dia a wo me ya nipa ba ko nson wo me ya nipa ba ko nson no tem didi no koma wo me yina nson no ni de sule what's the to say ni print plates anti ne busia fo no ne nua ne mu a e kai na wo mo tem liga di wo mo tem nti aliga ba ware ne kunu di a ande won twa ne kinyam nam anuanwe won twa ne kinam anuanwe na me say me say ka me busa ne caution no na wakate phone me friend amfa to see omo to say plate dia and yes say wotumi ware ni nua be ma alia won twa na kire nam no anwe me yere kakra sana so me okosiri na me friend no wa pike woni me sisana ma na friend no wa pike na me say woni nipa kura wono kasa no o se dabi me say alia papa ni o say nti dana samna me ka o kaye no me bisa wa o mpese o fa me call ara na o yesa wona wo kaye ma me no nkasai na me hunu de kola na ye na ara na o fa me call na o se o we de wo yim nti wo kofia o ba fra me ya di hu nkombo na me se jama ne o kakra wo yim kura pe ba bi gina na me no kasa kakra okay na o kope ba bi no se me o ya ba bi agina o san na me bisa ne se asama o kaye no anya wo na wo be sira liga na o san na wo be sira liga no wo ya li ni de o se wo ya ne konta ali na ajimi na me hu ni bi da wo se wo ya ba ifo wo meti se wo ya ba ifo wo sa kan na me sama me kan no wo kan na wo de ka ho aye won kan won fan kan ho so aye wan ne so ye be me na me kan kire no me se me te wo ba yi ho asem wo sa bisa bie nti wo de asule na aye ne konta no me se ni wono na wo de ya aliga no so ba afie ampa wo nya ntwa o kinam no nu abie
Enti free one na one ne nkasa bie mu. Ne woro nkasa bie. Okay. Enti Adija. Naam. Eye den na ukodidi wunkuma afo atem. Ne makuma mekura. Wokura natem. Wokura na kodi natem say ne tu se plate no. Me pa chewo. Osole anu wodi di matem na wodi David. Osole a. Osole a. Entuka ne entuka. Me ko me kunu panyi me kunu ketua ho na me se me kon do bode na me nyem. Na me kunu ketua ne se na twa bode na si won de pe twa. Na me ko twa keto no se na kon do bode na me se na medi. Me ko amadi amatem yenu. Na so ne fa kwai. Ena me say me fan ko me ba bo no ha no me say me ko be ni ha me pe ko be ni anwokoko ena o se dey fa ko na ko pe be na me say me kwa no say akoma ni sukura biri me duane be nyama kono sa duane na nyama kono enti me de ba afie na ade asa ene kuna ma ni sika so on fa ndi dwa ka de wo Adija na enti me de ba afie no na ne kunu busa me say ade nti ya aduane ana me say hata me ya aduane bom na me kunu say ara me na ya aduane na me so wo ba ku yiri sika no watam odi aduane ba wo de be si dem enso me so kom ma ni so biri me mbode so na me ya de me di enti me eno na me dwasi so na ne ba no so ba enti eya anyi me wa wo ye me awo de kam no ana me nko am ko hye dem ana me say awurade to me no wo kun so uhuru sam no uhuru ala na o kasa uhuru sam ohuru sam no wa hu no ana uhuru sam ne sai wo say body ne ye dey wo de se na me che say body na me di bo ampesi me di body ne ba fie na me kura ne buta am say o fra me kunu me yere no me wo phone wa am fra man sisi wo ana akọ fra me kura ne buta say body no na o nua we o ye ne duane no o kasa nkete na me so me wono tinisi na me so me tinisi o nua we o ye ne duane no say na da bi wona ye ne duane ye so wo ye bom na da mo ba ya ma nya duane na me ba na di asa enti me ye pampa kredi ono so bo ampesie enti nam no ene no ma na me di akosi dem I ba ni tifie ba ko na ye tifie ba ko obi awo ne room enti be ma no mo che dan ni che okay enti be ma no ko da hasan no agwada hasan ali me ba cho eno kwa de opa na obeda me ho opa on yere ho on se bia woda first wife on na wotwe obeba ho na wotwe mo hye na se be your pen ho okay to aso enti esa no ena o me de body ne boy no busan o ka sa wie ye no ena me de ye cha no kugu ye enti me busan se na me friend no so me friend back busan se na blali na wo busa wo yira asema enti me ni fo ana wo enti me friend so musam se o bia alija tu mo ye den na wo yiri da ko busa ne se me ye den enti bi kasa na ye ne so nti ase wo asole nko sese nko na me di no jimisen nko na me di no na me so wa minim se wo nyansa ebu am dem wa beberebe nyina ho ma wo so wa mbu ho ba ho kora wo jimi papa wo ye kurasi ni papa ma wani watena kula wani mbieda ti nko sese nko na wudi ena me so be kasa che no ena odi watama me futi ma ye futi na me so minim se me kasa da nyakopa na dem am na wo so akoto bojaduru ba gu dem a wanu ma wo nya kasa da enso bojaduru ne so ba wo ba za obi anu nya kasa so de wo ma wo nya kasa da wo kasa ye ana sa na kasa fufuro bi ho bi na me so sine sei okay na me so papa okay enti eya wo kasa wi ye na me dem o kasa wi ye na me sei o me ne ko ye ko papa hada na ye de no me kunu na o ko na aka che ni se de yen me odidi matam se me futi me ma ye kase ya futi na me so say elinti na so anu mo jadiro na wo nya kase da no o ka che se le to tra se plate me kan enu na ho na me be me kan me say me ka che se na to tra se plate ma bo na busiafo bi adi me no na ekon me no busia ni bi anko ana ka che o so ka che me say mpapa da ayi no adwambu mu na me say mpapa de wasi bros dan ba ko 7 ena odam na wo paso si me tese mo so papa si na te dan ana modam no de awu nyina ko wiye okay me ba your friend Ali. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling. Some mu ye pa ntimi pa chawo. Obinim Ali ni din no ye Ali. I Mose he. Okay, Papa, uni baby omote ni reference am. Omote maso. Manso. Ai bon ai akra akolomo ai fuase. Anya wona na woni be ma ne te. On na ti o. Se wonti obiem. O menti obiem. O me to firi o mfiem na twom. Adizatu. Na boko de
Adiza. Naam. Wo papa kwa wo kasa papa to wa na wo de ne na pempem fam. Akoma Ne ho mete boko. Adiza mi bi se wasem boko. When you broke your heart. Bemana I break your heart ya na. Oh me de o ija me kwa mandwe no ho. Se minim se o bae no. So o bae o de me bae. When you broke your heart. O de me bae. Say ya na what here. O de me bae papa ho. Say. Sister me bi sa question. Me bi sa say ya na what here na. Mpa cho say. Say ya na what here. Ana awadija ye no bibi sha so like catch me. Bi sha me so de. E de na sha so sa. Say. E de na sha so. Bi di ka ko fa be ma bi. Ana me ni jaye. Akoma Ana FM. ba na me sa ko wale. Ko wale na me ni jaye. Enti ma wo ma miensa. Enti wonu a obegina so se o ye me ho ade na akoya ni gie wa mabusiafo no. Ti me so yes ana I am tete ni dwen mitito na me da bi wa meto na me kasa What one na wo kasa akoya ma dwen se akola gete wo yendu ba bia na wo ma ko sa enti osu kafra because Adiza kafra bibia be fine mom no wo first was tell that wade yi de ase wo kra no na mo ni hia koye gidigidi ne de sem bi wo ho ana wo koye te se de asa ho ofeche no ko kire kire wo kire sa na me ho o sole ana me de me sole me de fata se me nye no me sole me pra na ma ye de na besi enche ne ko twekora na ni pa ma kwato wo de se me ka chen se me party tent me pese me ne me kra be tena efi ho abom enti wonim se wo wale me no wo betimi de makotena obia luma no obia tena ba me no hu ne nyanko a ye wa betima ka ne me ko chia me sister Mr. Penny. Adiza Mr. Inusa wo bai woni ne namwana woni ne te wa wo hu se won te se enkane no ne ye bia woye kasa gu fidie ni mame wono de tisa tisa ono kura ye because anya no ma ono de ye nyere bibia kire se wade a won hunu ho yiye no na amfiri wono no oni wari bia nyi se bia se me wo mba no mi bi wo ho me wo nkwala me so ma abinimu wade anti wono na me wono huni se de wo si tie no no wade si tie no nti da bi wo ho nkura wo tefia na wo su ayo kasa ne no kasa sa oh sorry otimi kasa sa na tam kura ya ndu se be da na okoda tabi wo no matimi susa na be se nye sa na se bi o wo bia wo nyanhia wo kunu nti wo yesa wo be sa afa ya de foforo ade abira no kwasam nti wo ba first born ne papa nko da bi motri nko adisa jaisu no na first born papa nko second one papa nko and I was signing Ali sign be wo ye and only no was saying ba ko pe and so na wo ba ko but when it mo worry in fear saying mpacho fa say fie na mo ne worry in fear na le kunu nti how some was sasa me na wo manyina papa nko me ba chai tutu na wo kasa fa chim aya for chim wa oh mama no kure what did you say me 30 years saying 30 years de benya ubenya better 30 years and na wama wade for chim Adiza because so sense so ma me santi enti ya sa na ha adwe na enye wa wusu ne wo ban ya wo de kwa wade na enye ema ne yie bisa mfada so mba abia mba bisa mfada ho mba na bia wo chem se bia se ya me ba ko ya no pa ya se mfada obeka wo ko ye minim we wo wade ya wo buku no oh dia hesa me ya kwadwofo men ka so ya kwadwofo wo bu no mpa chai wo ya dia wo ba warefo ye me ba chai nti ye hunhum bi na ha wa na se dia nti me sana me hu no papa papa wo se mo tibi hu no wo hwehwem kasa gu afidie ni ma me ti hwehwem na so ya nim de emana basa anti ni sam so abia wo ba kire mu a first de no kura me kinitum bura wo bo no wo chia litum we de ne ba first penyin me kinitum ba me waran bi no anyi se bibia ma wo mo ko afuo
I know your first one no Alidia no Alidia no dear Alidia dia wanche no Alidia no dear menche no why some no dia wanche Alidia no me wo fia no woni Aliga bae mene menua baako na ete masalinkimuwa adi enkomba obai no mo se de no ne yepese hu no obai na ne hwene mu nyina afiri moja na wo bunu mane twom okay na me menua ne ka frɛ me ka kia me ne se wo ho de a ene ɛsɔfo okay na wo bunu papa de wo bunu papa nya borkitua wo bunu manini na kata so oba wonyem okay inti adiza di inti na wode be ma ne bae yenye dem ma mpacho de nti am de ne ba poti se ma nya hwe kura ma wo no o to ai sa fi na ko so sa pa mi so mu si da wi enya kura ma so ma fa block omo ho kire omo mitimi tam block ma omo okoko kura ma dua kokoko ma ko so ma wa bokoko afuoda na wo me what ma sam no to agwa bantinim ma ko sam no ba ko mi plate nyina pai maja wade betra se o want me anya me hwe wa ma metaze akura no so wo hwe no obusa fo frɛ ne se ko han dan ma na wo se me wo han ma na abia na me ne da te wo na uni taze a wo be han dan ma me nja ya nya sen anya mfie mi ne bosum mi ni aware no mugu na mamre kwan so ana so omo ko frɛ busia fo omo kai ko omo papa mo ba wo ko omo frɛ no ko pa to no ono na betima kala sa ono na gu wo ko sam no to gu abontirim wonya de wo baba se me mpene bie mu a ono anagu wade na yes anu na me no me nua ba ko sorry ko wo mo ana ma wo mo frɛ wo mu ne na me go bantin na otwemienu ya frɛ no na wo ba kan ye na me nua ne se wo mo nyina ite ho no wo me ne go bantin na na me say na wo hia frɛ ne ho wo hia dan kan me mpacho me on sumu me okay onsumo me ba sai onsumo sai eliza kan ye kwen onsumo 200 million na be ma no one ne tie no wa hwa 200 million wo obi obenya wo ye de adwuma okoko oni kokofo kwa wa ko makonan wuhia no kan 2 million pen me ba cho say wuhia no okoye kokko adwuma bai be yi ska 2 o yi otimi yi kura otimi yi wo kan bi pen me pa cho makan pen obenya se sika na ma se mpata de me pa cho obenya okay me pa cho second story ne mra na ya monitor eh 3p garlic mixture masanja tumedro no 3p wo bia nya 3p wo nya 3p mi hia 3p wo bia da hia 3p bi immune system no oba wo fichi krom sugar level stroke asthma why kasedodo wo fu na ye say datwe wo nya 3p ya de one garlic 3p wo pe edra abibidra natural eno ani 3p garlic mixture dani eba misti kwalenak Dank Angelos Frepiwak was 0248928824 0248928824 Raka Clinical Limited Pakum Capsules Yedie Emanye no monom na siesie wonum bula matale no Janika 442 Emanye no monom na enkoye engine no akoso kumanu mu adwuma don't mind the body don't mind the shape don't mind the nufo mind the engine watch na just say Janika 442 Van Capsules so dia wonum abua se chesa wodwo so wa yase ya we yapa wa fe wo senga so de ka homa musoro ya wonko adwo so de e wo so so de ahimra cha ye bis eye bisa na na wuku danchamu so de ahimra cha so ahimra cha jo so ne de me ayi van capsules na bua ne sa na je se bibia ye kama sa pepepe met faje de bua mamoja e de afisane ye woni padua mu acute sad pain mo amoye adwumade agudifo ma ne mema mo de ye med faje capsules nunu bi ne bedi ho adanse a kire mo chena raka wokuma sala babu station woni skill house and edin hwe mo frɛ 024888 5040 0248 885040 mami yakwa ba wanyam wa yesay dontwam wa men ni mu ayedu me de Maa Akos within the saying if you dance the bi odi an obi ade ne me ata en obi ade ne mu wo okay ayaskwa ti wodi afijase na ate mpacho yetio ampacho 2015 na me kwa SS na efi ane yetimu na bra bite efi ne nchen efijase na so kwere na dan so jade di obi ade nem ne ID ID bacho identification me wo ho na
oba say me ye den am so me kwa koyi miti na ose ne esin koja me o ma me ho na mbla bi itire ye kwa na wayu ana msi yo mate na ndi na chi na ko ti ye ko ma me ho na ye kaka na ose be sena me fa nko me bla na oyitire no ho no wanyu ti ye ko oyi nwie na ye nyina ye ba afi because school Monday Tuesday and Wednesday ana mba na ose me bla na oyi we ne se opel ana mso won se me ma mini ha watu kwa wo ba bi no ye adwuma sese so obetimi aboa me ma school na makode a meti ase no so o an obeboa na otonyom tinyame suro ewoni mu otonyom mba cho an nyamenyom e wa sorry dem di oyitire no me pa cho an jo ana msi yo mate ti menene wo ha na ode me kwachi a o maame ana o maame no se me ba no osua adwuma o ana msimpa cho no se ne kasa kire no na adwuma no wonko na okwa na ebeboa wonne ne mienu nyina ana msi yo mpacho mate ana me ne ba ne kasa ya ana o start adwuma ma ne nko wano na foforo gina wachi o start adwuma ne mu 2017 ana be hu se menyam ana me kura me hu ne na danfo bi one ne to nyom asore dem ana o ye no se atawo nyam na mse ma to nyom wa asore dem me pacho an de wanyem wo no me pacho an wo to nyom wa asore dem me pacho an okodi asore pacho ko Salvation Prayer Ministry asokori kobiri so asokori kobiri so Salvation Prayer Ministry me pacho an so for penny wa asore ba wo to nyom on na to praises me pacho praises and worship nyina di asokori ne afida so bia de nim ne Beckham an wo to nyom wa asore dem me pacho an en wanyem wo me pacho an wanyo ho ade me pacho de bi wanyem asore manasi yankwahi ti wanyem wie ye no ana nadamfo ne ka se wonyem na mse me de minim ana o se ne de wade o ha de check in sent me no be kwa akoto ne ya check to ne me koto ne nyina ya check na aba mienu ana o se ne me ka kire be ka mama na mse yo ti o ka kire ne me ko school me ba na o se me ka kire be ka na o se ongoda enti no be ma ska ma de akoto adua ma wayi enti so di scan mawa fe scan bla na me no nyina ye ni oba me kan se me no wadi ana mse yo mate nti o de envelope white ne maame okwa adwuma ba na o de maame ta na dwena nam de koma sister no ti na no pa nam call nam sister ko abi so se me bi emu kra enye ska mu bia na shim 10 cedi pe na shim ana m sister ko ye nkodi oba kan se yedi ti medi ti ye nyina yetete ho no ma na nyinsa ni ntina mitimi nkofie me nkom maame ho ofre me amse meba ofre me amse meba ti se sister ntina me ne be ma nnete e wa skore ho ti sister ne je maame na ba no se said ateti a wonamu ukotena maame ho na wo ye adwuma we na wo ye obi wie so no masaka bom no madi watemti me fro maame na wa be fa wako ti wo frɛ me maame na maame ne me sisters mi unu bai ti omo bai no ombeto ne kasa ne nyam so medika o mede ono so kwɔkye me maame se be ma we na me ne tinti so hwehwɛ me no wa hu me a me pa cho an me wo ne ho ana maame so yo mate se de be ya wonko ne na mo fa asem bia amle na so ne no nko anete de a mate sabre no wi SS me pa cho na afina mba be wi SS ti wanwie pa cho na se SS no kwa wanwie na anyem ye me pa cho an tu be wie ne Beckham dem ana wo beto a SS no so wo Beckham dem ana wo wie wo ho mibisa wo mibiso asem ba cho mi ko wie wo ho wo wie wo Beckham dem me pa cho an okay nti de ode ma wo na hye mu na ana wayi me pa cho mayi no oh nti certificate onya ye no yankwa nti o ye no ana o mo frɛ ma na o baaye na o baaye no se papa sɛdeɛ kwan anamba no te no mempe ana obi nso aflɛ me awo mama ne sɛ kwan ade ne nam so no mempe okɔka nso ana ayɛ asɛm nti sɛ metibie ma me ba bɛfa no na me kɔ adwuma sɛ metibie mu ne ya akora me ba bɛfa no kwan ba nkyerɛkyerɛ ye mu kwan a wɔde nam so ama me so ba bɛfa ma ye hunu sɛ ɛba saa no nyi sɛ ba na me ka sɛ menye ne saa no wo mua me sɔrɔ agye sɛ me kɔtena o maame hɔ na makɔdware o maame hɔ na bi o maame na ma me ska na me de kɔ school saa ti me ma me ba ya ti me nya 5 months ni mu no anka ya ase ana me ko ID na maame de nam no so me hu be ma no o maame na de me fa aka ko dwabe hospital that time na me ko hospital na o de me ko he ti o mo ko na eje me to ho ana o mo ye no maame ba ya na o se oba no anka ne ba na eba nti e be ma ni moja nti frɛ ni kunu no
na Thursday me ma me friend no o se ma mpacho me pon asole ameba se ma se na yet me te ha me ka sei ono ba be pon asole be twimoja na ma me dia menim o ma pon na Yesu ban to de ne ko so ya dwumtuni ko to nwum osoro yenko ana ma me fili moja no hospital no mko kan no di obi di nanim no ko fili moja no hospital ho ana o de ma me ana ma me nua ba ko so no amu efie ho na o ye se wo de fa ma me fa osika na me ba me kwa koyi na me di ama ana obo ma me bo besia 3 million ho ana o di tua ya ti o ma hospital bill e de yo o ma me tua ana ma me yi me no so ene ma nya adwuma ti ma me betimi a on fa me nko no ho na ma me so yo mate tima omu yi mi na ma me de mi ko fie no ni 3 days oba na 10 cedi ene ba ile mi no ane kura no ma adwa se woti a wote afija asa adansoja on na ba ile mi no ne 10 cedi ne be si no so oje e wo se ma me ne honti on ka hwe ba ile mi no 10 cedis o de wonyim na pe ba yire pa ba cho de bi uko ne maame wonye bayire na na wodi me ba cho de bi bia no te se bia bayire na ya wo kondo nti wo de 10 cedis na ye stiwa wodi abo bayire so 10 cedis ba cho ti oye no na oje no se nya hwe ti me maame ye no ana oye no se watena ha ekobusu minsia onfa 1 cedi kura maida ti na bla bi tie fi oye adwuma social welfare ana oye no se ne medi manim na mde mako social welfare okay ma ye ko ye ono hono ma ye kasa na no ma mese se wunyim na ogigin se no tum na se okasa obetua sika na se wo ho kire wa ma me ho se ma sika metua na me ma ho why maame Beckham ne maame Beckham ne Beckham ne maame ho na ye akokotena na be ma na ma sika akokotena na didi suso ne mo no na si de no no asa akoka se ne ba ne ginyin se ne tumu a efida social welfare nyina social welfare for okasa maame no koka se e ho na oka no se Beckham maame se de se ne ba ne nim no oginyin se na okasa obehwe a na se ne ho kire na hwe no amaji sika wo ne ho ama metua wo social welfare ho no onde woni bi ode be ma no nti ba ne nyinsa ne ya ne dia onka sa nya ne dia ne wono gi wo fie ho no aduane ma odie no se wo ho na ye ne mobo no wo ma waduane adia na ne ba no na anyim wo nti no ma waduane adia mamba cho minti menchire dia tama na wo nya nhia beka ma ne nyinsa wo no na wo kotena wo ma me fie kodidi mamba cho ho kra na menim ho social welfare ho no kwa na akoye me pa cho de me ko me ne ma me nyina no ko no so bo no ma me ne ba nti ba me di asem na akaye me de me le ko se obema ne ba na nyam ebra ma me ne ka asasem no one oba na nyem ntira mo koye ma me ne ka asasa ne ba ne gitumu a edi asem na wo kan ye o ka cha ne ba ne sesa ne ba ne gitu ne se bo ne ka be wo ntu am ka cha ma sa ne ntira ma ne ho ka ma ne ba ne se ne ba ne di ne di a confess ka me bai no ma ne ho ka na ne ba ne di me ba ntina o twes ka ma kwala no bo ne twa bo ma yo bi an twa ono ne twa bo ma no ho enso ontia ebi amako be na otwe me se face ka mai e wo hene afijase afijase hene fa asante afijase dwaben minim hene fa na mo de ko social welfare e na mo kwa ne etwa sika ma boy ne so ontwa ase omoko ba ntwa ma no ne twese na otwe benya 350 ne be ko no mo so fa mai 35 cedis ebe kwa so fa mai bi me twa kwan sa face ka ne ma e na me ja akire die se bia da bi utwa kwan sa se wo mo ya aban nipa aban ya hye wo mo se wo mo ma mema womu enye woma sade enye woma sade enti womu twa abo ne ma ba ma ne se na wotwe 145 cedis mra no a won fa ma no mokọ edie no womu kaaye o man o ko am so am ma ne madam na ni aba ai ko so am fa ma metime kwetena kwa ma ne bot 12 omo se ya fra no so de ba nti tena ha ma metime tena ma ne bot 12 na madan no ma me se ba gibi na fa ko hospital o man ti anya hwe o man ti anya ka be sin ma extra kura mpo no a me wo ye no me ko ho me ne madam fo e ko ho se won ko ja me no won ko tie bi me ko am se mpa cho wo ka se mre bi me de asem se ba no se be ma no kure flu ho no won si happy wo mu aban tu mi kura wo mu na ko mbetumi ya kire be ma ne nyansa no aban tu mi kura wo mu an ko mbetumi ya hwe be ma na so no first can one man omuja ni free commander mechiawo divisional commander squad papa minim so ho ye papa nya me nhira ye nkwa enti mpa cho e ba sa no na mam se nya na life ma no ene e nya na life ma na me be wo ye na awone kan me di kan me am ye de me ko dwaben omo no mse me omo ete ko ye no mse ne fa ne kofi ti e kofi na e kan me na se ba bia du ne mu aye na mam ntimi nsa fa me nko hospital ho na maame bi gi awo ye nchen ho se mama akua wo afidasa ahotokro mu ti a asema meken wo ye mu dance ni ti ye de me koma no
metena ho Monday Tuesday Wednesday Thursday ana mu ye den nti ebo ba awia be 4 na mawo that November 30th na mawo 2017 na mawo ti me wo ye na ma me ne fle ma no se oba no wa wo no se de nya me asna ma me ba no se na wa fle no kru no se o me se oba no wa be fle no ti me ma me fle no no asma ne ma oya be ka ma be ka hye ma me se na ade na wo ka oba no we nya ne ho no me bo ma ne ansa na wo di akola na ko ho nti hospital bi no ye ntua omunya dan omuntua wo wonye awo ka wo no ya me bo mama ne ma me nya me ho ama me fle no nti no wo ntua Beckham no na kasa o maame na kasa ya me no so your bad time wa wo pen na kasa awo ka wo bi ya yemfa ni nsi won yema bo na mane ansa ne kasa ni nya mu so me ko hono ma Beckham ne papa say emu omu wonwura mu no omonyum omu nko hospital nti ne yele kura wonyema onko hospital nso wo da bi to bo ase ho no kan ye mame o se de o papa no o papa ne asem no papa ne o papa ne nim ho no papa ne say emu omu wonwura mu no emu omu wonwura mu na wo omu nyema omu nko hospital nso omu wonti ne yele hospital kura wonko obi da nso wo na wo misa papa ne se wo aboa wo se moa but wo nya aboa wo ye nipa enti no bi se papa na me gire ho ma aboa na se wo ka sa de a okay enti e ba sa hospital Hello Beckham Hello Beckham Hello Okay enti maame na nim ho no mo no ana omo ye ti omo maame ne na omo huru so na maame ne de kwa maame na nim ho no wo se meji awo a meji bro sa bet maame no me pe na asem ti magine 2 million 200 cedis okay enti no mumfa maame no omo place wa omo yo majun so omo ntua enti omo sorry so omo ko no ana maame ndi o machi to di o machi o man 100 cedis maame ne ba no onhwa akora me pa cho da bi hello Beckham yeah hello me mo ho na pom to say hello Beckham yes na pom to say Already adoroma pacho bibi aloko na unso nyame adom me ho ye papa oba wo ne every year ata wo ye no wo ho wo ma me ni onana nchen wo afijase wo afijase oh okay na ya wo kwa hwehwe no oh ni ko pa me furo no fa Thursday ikra na me furo ko maniska oh ya wada ya kwa maniska pacho oh wo koto hwan ekoto o maame ane atana mu ana abamu atenten baako ewo fio ya wada ya mpacho sikasa na ade ma oba no pacho me mani 200 cedis titiska 2 million pacho na mani oh okay na oba no was start school pacho was starting school pa me pacho ni school ho bibia wa na akotua ye pacho o che school aso no ya na me chia bibia ne de school de beto table atna so ene now say incredible status school amun to books get on na manu ntino me and man is coming to go here okay me da say obeye diaba say oba no mo hwe no na wo ye kura no na wo no ho ka o papa ka kire ne say emu a wo ngura mu o mo ko hospital so wo mo wo enti sika no na ka za asem no ma me pacho ane o aka no ogina ho bi no ma me ne gina ho bi onu amu no so krampo no ne sister krampo be ka bi onu amu no yawa ogina so nti kan no ma so ni wura fia e bla me nyima me ye se me ko hospital no o papa ka kire me se na o me gina o ma me anim no o kan se emu omu wonwura mu krampo no omonyo mo nko hospital nti o ma me wonyem mu kra no obi anu ho ko hospital da so wura fia no o papa gina kokoo na se wo madam madam hello madam meet you madam madam Beckham meet you pacho buzan say owo ye no wan na be ni free mama kuya ho wan na be tia aka me mama me pacho buzan say oba ye no bisa question oba ye no na wo ka ye say na wo tia say oba ye no mama ne ka say wo ka ye say na wo tia say free hon so wo hwe me biem mama Beckham
Mama, who's here? Meet you, pa. So I say, oh, Cono, if you saw him in Ano, me mansion. Busana say, oh, Chaskan, Makuma, oh, Chaskan, Makuma, couldn't nine. One can collect. So, Casana, Yankupon now, some no dada. Many 5 months hospital, I'm a quay would you be him. Me brother hospital, I can't send me Pemoja, I want to come on. Hello, Mama. Yes. But the attorney say, what the Asemco quarter now is you want to Mamma Mecca. Yeah, it's the Ben, I will be Brana face to face. One would what's it? Mama, but I don't know. Yamia do my chair, Behia. That's not the Miniano, I cry with Yamano. Mameda, Tobo, Mameda. Okay. Program that Ben, I'm more young. Yeah, if you want to Fiada, yeah, into Mameda. Anyway, they were down, Mamma, I need you. I need you without Radoroma. If I say week, you means me, next week, Baby. If I say Yamia next week, if I say Friday and after Monday, I will be there. There be Mamedano Sabaya, one in Obebashi, and Tissa Obebanuania. Mamedano, yes, specific. Yamia next week, Monday. Next week, Monday. Mammy Pacho, Peso Busana, Mamma say, a clan coast was a clan whom be on the toy, and Busana say, 100 cities now or they buy, no. Adia, medical or Baba next week, Monday, to Tobo. Eti, I Beckham, Yabashu, and next week, Monday. Matrimony, it's Mamma Casabium. What can some no say? Would you some cocoa to another neighbor? Your house, so dear. Dear, what they buy yet or defy your catcher, no. Sapa pepper, your year, Juma. Eti, Yabashu, and Yamia Duma, Monday, and no pan nine. Yawa squad. Matrimony. Enti yen to us won't yen to us be him. Matrimony. Yeah, man, sorry, name on Mondays when you bosh us to be a Beckham, Obehame. Mama, oh, yeah, and Cassandra, me no, Saturday, you know, me hugging. Why? Medase. It's a better awesome. Medase pa. Enti at you for, Mammy, you're better also Monday. When ye na minie, and read ye and trobi enim. One Ashanada, Namin so beba. Where ye the butter of the butter, Monday, Rebecca say, Mammy, to us, mammy. The butter of the butter was your great best on there, a great best on there, Pepe, the best on Juanda, Yamin Summer, Papa, you better also Juanda. It is an assumption, Miss Navia, you will hear a dupa. Amansa nyina dia tumu no nom ema bibia ya kama na chese ya currency ventures for dra wade ba ya final Zahara Mr ne G capsules no be ma bomodia ne no bi oba ho so no bi na ensansa egu be ma ho ekuro egu be ma ho wanya gonorrhea syphilis obema mu aye mere waba eye odepu ana wo pese nkwamo ni nya hoden edro ba kwa wo so nom eye currency ventures for dra friends Zahara Mr ena ne G capsules ye the Mr no na no G capsules no kuru wa bi butu so enti wo hwie miensa na wafa G capsules no mienu na wanom enfensuo no capsules no fa Mr. no enom capsules no na wankasa enigina ubenwu yade adokoro wacha wanu maduro bia enko no ebetutu Zahara man capsules de eboa ema bema eyiwu sisimu yi amaman ma wo bema gina so se pemen ma etumi ebo adwuma yie pa ehindi eba mesha mesro typhoid diabetes ana malaria fever balance blood pressure ne perfectly anu ti adura wo hia eye hindi eba mesha odware wie na ho ye hene na wodu hu twidan ya wo de eye Currency Ventures Federal Hindi Eba Mesha o Kanshi Drugland Pharmacy Chemical Shop biemu ubenya bi edra mansaidi wa dance ya no for 0246348334 0246348334 na wama wonsa aka edra yi ebi na bibia etumi aye kama shane so ema me se o emiso wusu edum one ne Yoruba Pekwa Ponsa Bronx New York wonum ebiemu ede ato papa wobia ehwe bie sanso ena wodu ani echere Betma Salon ewo sokoba ne a eno so edemu ewo ho papa ya ewo nso obia etie bi ewo sokoban nyame enshamo Pastor Julius Mamemu Akwaba ma mejo so na nakua koko Akwaba Evangelist Samuel Mensa Akwaba ya ena ma no betua ho kakra ne yente wonka na yire agosi apokuya ozi agoto Akwaba ya na mommy nyame ensha kishana so say eye live ewo Onua TV Kings TV and Star TV ebo enwumere no so 7 p.m. Onua eye
OICTV ebe repeating the live OICTV non so pepepe na fe a free non do ekɔ no so yɛne ankase aduemu ɛyɛ onua TV nso repeat at the amamo na de bia no yakase yɛbɛma update ɛde afa yɛba little kwaku ɛho ye papa ɛnɛ kyesa metika mu ameba no kyesa I can feel for you yeah de na ekoso na esese ni gie ebemu ahoden aba ni mu a ɛno yɛtika mu ko obi frɛ wɔ se de wɔn mu anɔ bɔtɛ nkwa nkyɛn hɔ no wɔn mu ti etwa wɔn mu se de little kwaku nana little kwaku nana where FDA approved. Little kwaku nana say say the baby no your age my party one about so eti na ye catch it for say no kwasem mo ya de dodo papa nyame you are fam so ma enne ba bia little kwaku adru no chese efe kwa enu oba no o didi na ohu what my phone number into January. Okay. 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and no any donation line no yeguso aye hwe no na di ti aye kase ani age no waka the kind for first day no to so ema me dey din kania little kwaku ba na eyesu in fact Belucci hwehwe ne fast na eni ena da so no na de bia be ma mo update na e bia fe na obi hwe wonim na eyesu because wa honho no enye kese na no waye hwede na fura ye ye duru fie kura ma de na tiko ho na wo ho amofo wo ho de beto so ye wi a ye beba ho enti we no akra na no okura o maame no na tiko nie ne hu nyina etutu akurakuro na enye se odi 3 days enko bewu se odi 3 days ya enka kefafunu enti oba ayesa no ayehwe akra no condition yes wo de ko na nyame ya to mo china sa afabra ne efra be ma no efra be ma no se nkwase asem ye die yes nyame nhyira ba ye hwe ma akra we mu ena ye gito ye ho so na NSDJ Clinton me DJ won no say dey wo say ye nye appeal me NS me kick comment bi say obeboa ma na me say NS no ye nye appeal ma nye bi da etem say nana de call ye no ena obora ma na say Pastor Julius say nye appeal ma nye bi da na ade no say an me enkama kuma da na little kwaku die enkama kuma se kwambia na o se da ma na kuma den sa na ekan kuma se onye bibi na chose otu ade no aduru bunu mu na o ma ye doctor wo se ne bra ye doctor o konfa noche na me friend ne bra no so dia ho keka je ye so e so wo dia o ye dentist na emu obema ye obi konfa noche ampani ampa o friend me na me friend ne bra no na DJ Clinton bra no wa ya dia papa o ma ye nya wo bi wo konfa noche ene ye dia akra no ko baba na enti ne ka se little kwaku no owo bibi won ho something unique nurses no kwa ya nurses ne doctors ne receive akra no aye no bibi won ho enti na me ka kire ne se bibi won ho little kwaku se bibi won ho se na ka bibi nti wo pese ka na se da na ye kohwe no Maa Akos se o kai o so nsa no o se nurses ni ye pie no o mo se little kwaku do executive patient that's right yes enti Maa Akos me ka kire ne ma me se akra we wo si wa ya ade so ama anka wo be jai na to baby na wadwane enese wo hwa akola we na wo ye mistake wo no ho be waja no wo bedi kan yakwa eja akola we efrisa akola we no wa mawuo ya bi obanka se de wasi aye no na sesei pa akora yi etumi sere kakra na wo je na ni no wo pre wo ho
Yema Ishmael de ne call Ishmael na de ne call hospital no ye din kan no ko kwa ni yase ne papa ne ba no yase won na wo no no wa ma na tena wa ma wo be ya yare no wa yese ye na o se enyeme na emom me ye adwuma wo Akoma FM ye ne yaso akora ni musi ye beboa ye de to ye tiefo ni mo boai mo guso boa ye de little kwaku akora wo ba ye papa na woni ma dia ye friend serie mo kan ya mame na esu no kura na sere pese ye bo ho no esu no kura na oni dia ye friend serie na esu no ma ba dia wo be so ni mu bia na esu no ontumi nsu eye nwi nko ni so ye sasa be aso kra wo su mo kan ya ehona an esu sa efiso no na oyo ba tan afi na nge atoho enti se wo hwe ne ba nge no de ne ba toto little kwaku hu a na kire se ada no ese se wo su enti wo su ye Nigeria woman bi su suyi ono su suyi because hwe ne nan se de ese ye shepe na wo hwe se de ni tiri esi aye na wo hwe se de na fu esi ahyehye na obi esu na kire se ohwa o se ye me ko hwe me bai na obi esu na little kwaku a ese se misu enti ye bomodea na ye hwe ne kakra krofu esu na kire se wo hu se asem no awre ho ni ye hwe no kakra Ejefo die tia ye ni age ye de no free room ho e be nyina ye pese mo se de na situation is here because akrani nim serious there be ye wo no wonim de ye friend happiness wanya nkra no a omo ni life it was surrounded by misery na bibia ye areho ma akra no it wasn't so really it wasn't easy but media me hu say akra ni su ana wo su first day ni na o ka che say he want to live enti yemwa no ni su ni nyina na say I want to live yes now Beluchi fatu so mami enura akra na ni bibia ye su enura ye mo she pictures we no ye pictures no me pacho we ye picture ye taking no evangelist so or the evangelist no papa ana we ni dia she no chese Thomas Amete na no o se cho wo she che den yes wo page na ni no Facebook live Papa Jeno impromptu o say you decide say you try pictures me am who na little kwaku mo shale to kwaku abeba mo ba shale to kwaku wasiriam wala won sire down wala won sire down ne life e yesun won sire da me pacho mo hwe nti wanenye me pacho wo contribute ya makura yi I'm very proud of you I'm proud of you shira me shira mo shale to kwaku mo hwe yeah rade onim ne oyo rade onim oyo onyame obo ni wiase anu ano teni oya na me fa number nto bi 0599 yenya hwe ni nwe say wonante wonwe ai enti we have a long way still have but still nyame aye bi ye pese mamu hunu ba bia endro no enti 0599 814 926 0599 814-926 edino eye Mary Akosia de me pacho se who contribute 1 cedi kura no a waye bi waye shira serious shakura ya da kuna waje serious na wosre little kwaku na adanse de ye pinso mama adanse na ma testimonies yenna konfanochi nkola no Dr. Nanakria Bakma Jimai. Ni team. Yes. And Dr. Bema no in charge nana. You know, in fact, just Akoma, womudi share akwala. Yes. Na ebros. And nkwala da ho. Ukona ujina baby na wo share the way. Womuti wadaji wo nkwala no ho. Chese Ghana nyame adum yebekobi ye ma doctors e bare de awrade adum wo ma yade o ma yade enti de make nyina ne say Marco ebisi sika nje nkwa
Wana catch it. Hey, little quick on Pontiac. Kajen kwa. Ismail. Sika ko enra kwa ni na duane ni. Any sign ko ton ro. Na Marco enro ni kwa ni video no afi na yare ni pie ni video mu. Wona ko ton ro no. Enro dodo say na atoye. Enra me to nro different miensa na me toye. Etiefo ye say ye mfa ni agbo. Ye behwe no. Enti say 1 city 50 pesos 2 cities. Say ye little kweku Sara na obia ono so ewo haw. Ono so besere. Mama hwe ade bi ebesi bia no ye on vice versa. Senya eseria eyosun. Na akwala wa bua na ma ono esere ne. Wo obua no mama se bonsam pew ompe won so besere se bonsam din ta do kon gwatwum da kro se wo ma on sere da essence wo bu bi mana sere won so besere if you say no pejo bi film futu mi besi ma pomma dwa so no ono so fata sa nti ye sere nhira e de ma ya tiefo free baby pire chichi de nchaye ni wo contribute bi de mpoye kan ato akoma so ono so besene ne de mpo e wade ma ne nsere se wo su teaching no mo su na dwo on keta so mama obi ho na asem ontimi nka nkyere nipa obi ho na asem ontimi susu ho nkyere ne kumpo ehye no nko an ntum saafo no sa akana kuma no so oye bia se de akola yeda tv so o siri urade ma sa nipa no so nsere sa na o su na ne bia wo ba so bia na ye na Jesus and then church na little kwakwanya atenka o e me so ne no fo no asiri oh Jesus ana say little kwakwu nti watenka o enti na ni say yesere sa hwe ni ye yensa ka kakra ya na kire say watenka ebo ni say ase masu yes, so amazing. Your operation little kwaku so amazing. So amazing. Obenante. They say want to onya nante onwia. But when ya afini eche onya nante onya nwia. Enti ye de ne say obenante sese no wawia. Enti baabi a e wo say ye fa na ne dem ba ye den no obetumi anante no. Ada kwaku benante ko match pass. Ya di solo kupa. Match pass ye be I tell you for me chair a Jody fashion patasi. Ma I think say first and second story in there also about Monday so say hono. Name first story no so we Adija story na o timu say nsem de bi wom na o ntimi nkansem yi afani ntimi nkansem yi na me baby a o kan ya eye me depa me pese me tu ababa wa bia wasi sofo ono kura baby wadu se sie no wase me miswa ena asa me fa ba ma we a na me ntemate me fa ba ma na me ntemate me fa na me ja nti eyesa na ahye mareho ubusa na question say bibi hye so na boko na ena ma obeka asase na kire say nti bibi hye me so ena ubusa say ede na ma bibi hye so na obekire me say asa wa afa we eya na ehye mareho sa tenkan na nenkola no munya mumma no ha mo say o free 1 month to another na mumma no nyamo de saa mumma no nyamo de efise nya de papa na nya suma papa wonu wo yakọ bon 1 na wonu yakọ bon 2 na wonu yakọ echira kwaku papa fa akwa nsi kabra echira ya papa fa akwa nsi kabra echira kwa papa fa akwa nsi kabra na se wutire nyi yia mama moja frasa no e de amane ne nam na yem de se adija hunu saa a wo kan saa mama de mesre Ghana on se strategy a wo use ni se mewaro mama kan na ne hu pese me no tram pese me no twempra no o matwam se mante no me no mewaro o mo se moni dia ware no se dia ware na anu wati ahwene dom oh na mesre ma no se enye be me bi obeka se meware ubia na ya mpa ne ampa sa ware nti no bai mama me se ye dispensation ye twem free o kan se aba be duru se me se
ono na catch us say be one but say won so unya bribi wadum say your kind of yampa na nyampa and the psychological you have to read the person's mind ma obi okwo okasa ko na hwe na ni atete kwatu musa ko boa mumu yinu sam pempeso anya sa wase ne de and azafo na bu keke ti se de bia de omu beke na wo de be adwuma de ne o hyebere ehu o daache be se ti mesra maya no ye kwa ye bitu ababa wan mesra se be ma no so tie ya bebi wo bia menim se ye friend no so sesen yo on pese obe respond but de bia meka se wonni fo a ye fre wa obefa no wa kire mu ajapade nya bom ne de mama wo se anya hwekra mitimi oba be se me fa blog de mama esifo amu di sidi ama na yedi esi ma kunsu amaw ai amwa yokokofo mama adena sa wo o mpani bi ma yede yen kasa chenchera wa no na emu bra wo ne wa bre no bible say odwuma ni akatua esen bra wa bre no ne so ne de kakra se ode man fama no na kwase amudia mpani se ubu koto kwase na onyankopon so nde adija na ode wo so ubu no kwase akọ na onyankopon so ehweto mama chia samso go asofo Santase district na sana asofo Samuel Kwatin so Santase so be chia no agria mako kakra me kana se waso se wo ware ema mienu miensa enan a mesremu mumpe baabi a wo munyina betenatena enye sa se ya na mobeye ma na bekunkum wo aliye obi anka nche wo se wukuro mama mere ye egu no ye sei no na sefie ba akomuo na wacha mama mienu we dan nie we twam a we hu no we wura we dem a we hu no we pia a we hu no atade ehye we hu no na wo muti wo mo ba bi mpo ne da asen wo muti wo mo ba bi e ma mienu ti wo mo ba bi akurafo mienu ti efie foforom na we ti foforom ne da asen na wo mo mienu nyina ti fie ba akum ne dan we dan ni ada ade na apese wo ye ali wo pese wo twitwa wo mo kum wo mo ana oh eti wo first wife no wo de wo be ya wo ali wani beje ho efri se wonim wo oni watena ache na ayi de lady yi so de wo bon se oye prepre kakra oye prepre na no so ye prapra kakra enti wono no ono so be ye ne nioma bia ene panyini ni de anye de enhia eti be kwa akofa asem de aye de aba okoka so ono so be ka bia aye de akere no ene okofa atoptratra atropret ni nyina de ba mu yi ene bro ekosu nyina ni nyina ye ma wakoka wo mo abom yenu eti ali die sese wo de ma awrai mesro fama no na me hye ni nkuran se abrabo no bibia anse ye o papa kan wo se bi kro mo nyina na mo nyawo o mo nyina nyawo fimpade bibia anse ye enye de obi pe ne se wo ha ya asem bi ntia enti onfa hye na adwiri mu se ne nyoma na ehwie agu a obetumi ato ne bo ase atena se ahye ne nkakra e de esi ni tiri so amana ye yie enti sa amere e ma ne hu se ma sei ma fa mema no a enti sese no mi sugu mi yam esese ma brabo ne ye basa first na mi nti sei afi kura na wo sei mo ama ali ne ne yere eni aba abaji mo abusuafo na eni aba abaji mo nipa boni ni a wotumi ma na konta etumi baje wo waware a munimu wo wo be ma na ni age mo sese mesra ogina se wo ba ma wani na ho bibia nse wo wiase na ka wakoma to yam na ha wa ben no ebeye yie wa ma wo hwe kura fato wa adwuru mu se enseye ebeye yie wo yo ba bu no enha wo ho na nyame beyi wo so ene wo de de ama okay me da say evangelist mame enche tiefo ne ahwefo ensem we koso nipa bibire abrabo mu omu tibia wo mu komo no se girl ise nyame amfafia ebeye no akasakasa sa ayene kakra na ne papa sa otena se a ono nko aka ono nko a obonse sa adwendwene no ba na me fa be ma we ya no ne ma wo no agya me no ni ma wo no agya me ye hye emma no nkuran se okay be ma fa woni wa wo ba ko wa nware wa enseye okay enseye kura eni da so wo okay wo hunu ne ma hyehye yi a se de be ya wo be sa ba wadwene pobio no bi fu France ama medada wo na wan sanfo wan ko see the first one you see ti e be sere mba no se muma mani nda ho enne mema ne ba wo de meware o na so of Julius ka meware o e ma na ye too desperate wo paware wo pe ba bi atena
ebi ni so dada no wo no oba o se han da ma me enye ono aware ra no wo pe no onu se ye din a obenya ba bi di na tena so maka na happen se mema no so hu se wo ye too desperate for aware a bon sam suma kwase ampanyi bi aba no obedada wo obia beti be fo akọ but mo hu se aware no enye obia na be ware ansa na Yesu aba enye obia na be ware ansa na Yesu aba enti busa ho sa aware fo no ka ho a nyame do de be ma wo ka ho so a wo be fa du omu be ja wo du wa nye sa ebia ne sisei eya fa the 3 months say hwede eya ye no but edida so wo ho ha wa be pie die nim se urade ebe na dom ama adwene na entanta ni nyina ebe tai di amen nana yere ma aware no from the start na aware no na enyeyi me sanam hu because be ma obo etimi twe wasene sanema ne de na me aminim se emfa na be mo be sa o ma na konta na na be se o se oba ne nsem mo but enema ha no ena oba no ho mami psychologically no I was a ma psychologist be no because enema no ya so once na wo ha no no hu ne say aware na be solution enti onya kware dia enema be ye be ma no me hu ne say sa na hu ne say the sofo mu nyina e ka no enti na o share da be hwe na ma ne ho to no once oba na out of pity no de worry eno nso ye ba se be ma na hwe na ma me ho atome enti se ma ware na e be te se ma eboni aye sanete enti on say out of pity no ena be ma no so oba ye na no sa be ye ne pepre de ono hwe na okasa kakra oho eno nso nyina aka ho na akọwie de akọwie ba de ye ka che ni nyina ne se osa aware de oho se wotena se ana adwendwen bebre na se okay me free we mu me se kofa fofra e be ye osa me ma na aba no ne ye so ma na te se ye ko no enti se nyame ya wadom na onya bia Neja, what's na ho sa ba ne de ne na anye ye enka achi bibia be fine onto ne bo no relax kra aware ye mpre ho obi kra be sa aware ye mfa nko heaven na enso so no heaven na yete no unya ade a no waso ne mu ye ali de ka ne se ye so wa kra hu de obe ya e wo se ye ware ho na se japade bi wo ho na de ode ne de be ma na ware ne yenim se onware ne bi fa ne de ma no na 200 million ne de Aisha anoedin e japade na wo se ye pre onya na de show pa nyame sha papa eya kuma 87.9 makuma mu nsem dwumade no a eno waso eguso a wutie yenko na ye ne Dr. Enkodin komo Dr. Usuma ha na promote say it's say yi ogusu na fron ya no Dr. Gofine ye ne ato bedin foforo na ma Sandy obisa be frame say and am say me dey dodge ndine wa yi api and Sandra we dey what me yi Auntie Sandy auntie Doctor family to Maa Akos ye chia watiefo na yen kan kire o mo se ye do mase se o mati o madwumade ne ekoso na doctor me what testimony obi entina me di twa anyum no ho sere me se Dr. Grofine testimony wow testimony and then my remembers na me to no mo sere me and say na obi se ne menses emma okay ena onom Grofine no ebi nti afei de ni fichi kro no beba kama very good afei de twom wonya enti chese we ni chese wo a o menses na mani ntina wo ni ntimi ma so de be e ba e ka ho ti se wo ma o sa e kan Grofine na wo no mu a menses ne beba kama bibia to eno ba kro nko obro e wo so nyi wo kunu all right that is all you ready wo so wonya ready so aba ti Ishman no na ni ko brother so ya ko ntwe no eti wo so no so de be e ka say wa hwe o menses ya wo bebo be ka say nyame na ye na I'm say last month wo di dwuma de be hye yensa sa amanfo frefre bebre o mo say aduro no mo nya bi nto tie mo modena ne enko supply nti dwuma a wo de hye yensa no enne ho akunta ne bebu a kirew okay sanity nti ye di Grofine no akoba bia na se de ye kan Grofine ye aduro ye di koko aye a ebuo nipadua no se de be ye nipadua ne be gina brane na Maa Akos ye ka konkran na dwuma a wo de hye yensa nti ye call kan chi drug lane ti ye koma Kings Walk heba and Atinatek ti mu amu wankran nyina no paduro ni bi atua mu Kotinatek ene
a friend saying Kings Walker mbenya grow fan no na mo so manya bi aton ye wie ne ko kaswa ne ko ma dependable onya bi obo datus opposite wa dependable benya grow fan bi ato DM pharmacy onso wo kaswa ho ena nana boache onso benya bi ato to benya grow fan bi o ato okwa ashama obenya bi wo Ekus pharmacy Ekus pharmacy obenya grow fan bi ato ye fi wo ne ko tema community 2 Little George eobi ena nana boachi so yamane bi Madina inkulenu mko inkulenu ho a Kinswa Keba obenya grow fan ni bi ato akoso mo ye kwa akoso mo Mr Yankee station ho a obenya grow fan mo jedron ato ye free one ye ko nsanwam nana boachi so wo nsanwam ho a okọ ho a obenya grow fan ni bi ato ye duru anyinam no ye ko kedanso okọ kedanso wa anyinam obenya grow fan ni bi ato ye free one ye ko osino so ye ko kwa pa pharmacy ho so benya grow fan ni bi ato ye free one ye ko akropon free akropon no ye ko mafosi pharmacy na Madora pharmacy ho so benya grow fan ni bi ato ye free one ye ko suhum Kennedy drugstore ana Academic drugstore obenya bi ato NS pharmacy na Tony K obenya grow fan ni bi e wo ho no ato ye free one ye ko Koforidua Gabson pharmacy Delight pharmacy na ohene na pharmacy obenya grow fan ni bi ato ye free one ye ba nkoko Hillside obenya bi ato anti Akobam ho so obenya grow fan ni bi ato ye free one ye ba Kononwo Paulina A Sapon Living Home na Judasmas omina wo pone ai France Kononwo ho obenya grow fan magedro na to ye free one ye bedru ejuso KBN ye du ejuso ne hu sa Ashanti region ha de ba bia bi wo ha nti twamu ko oboase smart heba na J&K company e ho so obenya grow fan ni bi ato J&K company heba obenya bi ato ene ye ko ni wadi bi ase Madam Constance pharmacy obenya grow fan ni bi ato Asenfosu Ma Doris obenya grow fan ni bi ato Achimodanfo nyina ko Chumasi drugstore Kennedy pharmacy na K Ansa obenya grow fan ni bi ato ifu ko Kede Repair pharmacy obenya bi ato Mr Kumi pharmacy na Gibson also obenya bi ato ifu on ye ko Aguna Suradro oda kwano Aguna Suradro oda kwano Rafko ho obenya grow fan ni bi ato ho Asama kasifo nyina ko Amen pharmacy na Seth Kodia pharmacy obenya grow fan ni bi ato Bobiasifo nyina ko Nyame ye heba obenya bi wo e friend say Bobiase Mankasim ye Jeff Heba station wa information center wa social station obenya grow fan ni bi ato Cape Coast fo nyina ko Boachi ansa Pena Sankotes nyina obenya grow fan ni bi ato Takrade fo nyina ko Mensa moko obenya bi Mensa enanimde obenya grow fan ni bi ato Takwa fo nyina ko Owas abibidro fie Mr Joy Heba obenya bi ato Twiri nyame obenya bi ato nyina grow fan ni bi akọ Boko so fo nyina ko Unique Heba obenya grow fan ni bi ato Dunkwa ofe NS Tewia Heba obenya bi ato ana Jo Ahen obenya bi ato Asanko fo nyina ko Masem Heba water this station wa obenya grow fan ni bi ato Bechem fo nyina ko Jo Para ho obenya grow fan ni bi ato Sunya fo nyina ko Cap Heba Mose na Green Light ho nyina obenya grow fan ni bi ato Brekumfo nyina monko Dr Clement ana Supreme ho obenya grow fan ni bi ato Tachima fo nyina ko Abibidro Depot opposite French Tachima Himfi ho opposite wa obenya grow fan ni bi ato Efiro e ko Tamale Alhaji Sulemana COP so obenya grow fan ni bi ato Efiro ne e ko wa Oboro pharmacy Obroni pharmacy 1000 pharmacy ho nyina obenya grow fan ni bi ato na de bia de e kan se wo ho na so ani so brio hwehwe grow fan magedro no wo ho na so wiase tententen wiase twa ne ho a na hwehwe grow fan magedro no wo ho na so akoma ebo peri mesro hwehwe grow fan magedro na mogya no eso ate unsa ne na ayo titiriti hwehwe grow fan magedro no na hwe ye the pressure any stroke bebrew oto ase twetwe sciatic pain hwehwe grow fan magedro no wo da nyane no waposo honam nyina ye o yase kronfo a yabo no a hwehwe grow fan magedro no na bibia nya kama sisi yare wonum grow fan no a bibia be kama edura na dwuna wontimi na yare kase pa hwehwe grow fan magedro no se de kan enua ma no menstrual disorders se de ma ko ne kan no wan hwe ya o menses nti awo wonya bi
obeka se nyame edi waboro to num grofa mogyaduro na mensese ne ba na wo to aso nyankopon wanfa wo ankame obia ti num grofa mogyaduro se de be bibia be fine infections mo a wo num grofa no a o mensese kama no na infections no na ekọ udware wie na de afi edwi ho udware wie na de afi edwi ho a no num grofa no se de be bibia be kama Maa Akos low libido atenka oba bema oni atenka ene nyame adom lete kwaku na atenka ba so ni mu an osre lete kwaku atenka ba e so de ba ye kan se e di koko na ye grow fine mogyaduro no nti so fa yi waduro na no se de beyi o haw yare bia fi mu na de ani ka omkra an se e saw yare na essence yesio na eyi yare wo firi mu na ma o ye fine wo nyini kama enu nti ni atu dini grow fine se de ka na de koko ni nua ni nro e friends into xylem na afra yi grow fine no aye mogyaduro de na no nya den wonum wo ye oba o message na eba wo ye obema na ejina brane ti ye number na etudwa na 1 2 dini wo dini na bobo mu a ofra ni a kire ba bia obenya bia to Kumasi de babia obenya bi wo Kumasi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos aduro di grow fine ya na bi ni grow fine de kira se nyini kama grow nyini fine kama grow fine nyini kama 0244 59 65 32 na me ka obi a ho next week ye be menstrual disorders Enunti bomodi asa on na beka cha o me se obi testimony o osana na menses nema nanso wonunum grow fine no aba ama wanyinsen meaning se bibi na asi wanyinsen no kwan wodie eye grow fine emogyadro nonom na abehu se no no doso nanso grow fine de edamufua no challenger eniti penso ye twa ho aba near the 10 story atwaso Say dear, akuntu ayetu akopa adwuma ye ayedo enam Kefo so travel and tour and recruitment agency nti wo mani enwuma kwa hodo bi e wo contract ya wo fa enwumafo Mami wodi acho me de Rita bien Rita ma Rita ama yeah okay Rita free hin about fra Accra ewie de me nkra no bone na me ne boy bi na wo ho Fred Kagbanyo na me boa no me masam tietia ne se mo na me boa no me sika kodi ne ho me ni asem bia ka me sika da di ne ho no na me hia me boa no akwa afa so boa no ne say me was store no baaye na obaye nti oya obeto ade na okọ
nti obeto ade no wie no nti wande me kokrom na me hia na okwan no ona waso nka me ko ho na me so me kokrom na waso ende ono so ko ba bi na okoba obeba nti be 3 days na o ma nti wande me o ha no san ba ye nti na ono aye me say oye me customers ana awoto nti o mu a wande me na be feel ade so o ma na no ma no fa koma na ma me e wo village ampa na me de no ma na ma no nti o mu a no betua nti o ma no ba me ho say opaso wane metena na me so me de o pesa me na wotena for awale ana mpratwe na me de ba bia madu de me nya ready say Akoma FM Akoma FM say ampra na de awale e banti study ye ho na ye hu na me suo mate say wo say study ye ho de a mate nti ampa awia obeto betra me store na okọ wo ma na afre me wano ade me so ma na we wo say na eja me bi ma be de bi wan pesie na mabo no ye o ma ko ma na mpacho no wano ade en say bia we yiska to o yiska to ho but nti me no anu abedi bi anwumbre no okọ adwuma nti wan na obi oba ye no so okọ adwuma na me sa nipa yi ma study no so study me ni ma adwuma wo ye nti wan na oba na bi sa say anwumbre bi oso okọ na me sa adwuma ba na wo ye no so o ye spirit wo zoom lion o no wo ye adwuma na me suo mate nti o ma no okọ opon a but mi nko ni fie da but onu so nko mi fie da but mi store ana mi ni hia na ya bonko mo transe ya bonko mo wi a onyedu a na okọ nti aye friend sania mo pa aye friend in fact mi kama asam no so kana asam kire me nti wo mo ana obesin ko so akọ na ho na ma me ho no sa beje no ma nti wo okọ ma me ho wen bie e wo kede area ho okay nti ho okọ no wo ba no ona benya accident anya accident no nti me ha di tire sansan of friend so anya accident Akoma FM na ya nti sada no ana medi hu ni fie na menim ni fie na ne san bosumi ana yi san ya woni ni fie na na san be 5 months na menim ni fie me nko ni fie no so nko mi fie fi say me sa ni obi ama no yonko ono no ba me store ono de wa me store be tenase ni e bonko mo nti onyu so ono anadwo na e wo kwa adwuma nti onyu na okọ nti omu ana me na nanti ya ana oji no man ko nti wande bi oba ye no ana wase me na bibisa no na wasu na ba bi owo no ne tamaso but ni sika no emusa ba bi owo san ba bi osan ba bi awote ba bi awote ni fi awote ne tamaso but na nana se ne anti dan bi wo aboko bi boy nti no won kwatena ho but na okohwe ne na dan ye nwa ya dan no but ohia sika o de bekwa akọ wa ya dan na obetu akọ nti me pe bosia ma no na me so bosia da me apa de me nya bi mawo be ma wo ne na hia nche ya mo study mo ho na ma ware no wo wen demand this carefree and free ho ono na started demand this carefree ho nti o ho na me so me de me nya bi ma but me wadanfo bi a me na te se adam nti wo benya bi wo nti menya bi wo no ho ama no su ampa so we sika sen na no request on ne waso open o de be waya ne dan no opesen 1000 nti o ho na me fa phone na me fra madam phone no esta mfanti ni gebi me wo no normal wa ha nti me ka chan se me dia ma obi a o ma me nti me a me ka sister esta me hia ska o no so hia ska sen na me so me hia 2000 no so no aka say de wo ni ska but ni sister e wa buruchire but ni sister no eya odinisika send no de ato bank amano okay odinisika send no de ato bank amano factory homeba ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures yen ne de aba ye de ayiko beef seasoning powder aba no kwasamu de steam nantwinam dwanama ponche na mojanam no a ema nam no ye de ema ne yenyan na ayiko jollof seasoning powder so mo amo no jollof na aye something which is there no wo de ya ayiko jollof seasoning powder fagum ayiko stew seasoning powder so ede enu nti mo amoje order choba restaurant obi a wo ye aduane e wo kitchen ade wo hia eye ayiko seasoning powder na emahoden so edwani market mu supermarket mu enye na frɛ 0244 ne to be 160750 0244 160750 buy about center emrani ade bono ye ba no pay banka se ba cancer be ma wa ye mere awo na wo pɛ efom yade stroke gonorrhea edam ukotodwe uspana kwa de ho to
chema yade ben agese ne yade eno kwa na ba eba center wontumi entu na yeyi ne yade friwa yade aka ne nyina no wotu ase ema no amo petokase no nufuo bebre no ba eba center de ano adura ba ya haban ya eno no ema side effects bia ba o kumase ato so agogo obi agogo hospital ne tema community 16 la shibi obemba west club fre 0244 083 482 0244 083 482 no ama wonsa ke be quick credit de wo hia ene wo Ghana card fa Ghana card bra ne yakwohwe ba bia wo ne ma obosia na fa fa ye adwuma anase fa tretre wadwuma no emo quick credit number ni 0596 920833 0596 920833 Rita yento aso nti o hola me ko di scan nti mi na badam funu di scan bra me no nti mi akwa na me fa phone fra bla ne say wombla bra ne ye friend is saying Fred agbanyo nti wombla nti ampa mi friend no na obaye na mi yi scan no mi anka say mi yi mo 1000 na me onu ne de 1000 no na me ma ne 700 na me ti onu ne de ne 300 de to ho se ba wo me so be san aba na me di scan ma no de ko to no so oto no ko waya da nti o waya da no wie no no wase bo no aka bo no workmanship nti sa 300 na me ti to ho no na me sa da ne ma no onu ne de na akoya 1000 sister ni sika wode ma yesu ni interest da so na me te man nti me diska no man wie no nti wo ya da no wie no ana boy ni aka ni obesesa no ma no e de akọ fie ho ampa so ba yese na damfo bi na damfo bi twi brodofo ka no se na damfo ne se wonto fu engu ka ni no won fa nsesa no ma no kọ ba bia wo kọ no ampa so mi sama ni ska ana wode kọtọ fu enu gu ka ni mo ko ma boy na mo sesa no ma no kọ e but aboko bi woni minim ho ma nkọ ho da ba bia wode kọ efie ho no kọ wanya no ya wakọje bosi ama no ana me diska no e man nti o ho me diska no man no na stre ogusu ye zoom layo adwuma no nti wa ni obi oba ho na me bisa ne se no so ye de zoom layo also security na me bisa ne se ablantie na security adwuma de mpenifo na ye na security adwuma de obetime ye adwuma yi de ahwe wo family ana no si bo asam no waka yo na una wa ye journalist wa kwa nsentrofo school but o wie no wa twa application sa omanfa no na me say me na me say de so we benya adwuma pa ye no e wo busie ni wa adwuma no obeso wonsa de wa akọ ana de wo husofo bi a ono so do be fa nkyerɛkyerɛ mu akwankyerɛ mu ansana wanya adwuma no ana me de ade ne baaye na wo ye adwuma but na script adwuma no na ogusu kɔ nti wanda mi ho na baaye say be one week kwa na mi hu no nti mi ho na baaye say sister ma asama ba na me say asam bɛn na wo so okwa adwuma no battery ayira wo adwuma mu ho omo kasa kese na battery mi nu ayira na me say wakwa adwuma mu wuda adwuma mu ana wada na me kwa me jire say obi a security man ya kronfo afa wo ba wi abata na me say ana ukwa no wakwa nda adwuma wakoda wo pena ho ana waje adwuma na wo no obi abe tutu no ma na anya no se me nya amasa na me say me de na minimu no ana me de me ka wo nya de asesam ana wa say o matena se aka na o motena se kan no so o mo de betete o na me say asem we de me nyindi say ya de betete we fi say wo do tin so ana no ma na yira ye na papa panim gu so ka ho na me nyo so papa ne de o mo de na beka papa no won kwa na adwo o kom ano papi na me de me kasa ana me kasa no wi ana me de ne baaye say ne te sade a ba bia school na wo koye no o ba bia o pese wo ye adwuma no won try application no won fa nkoto ho na ye de mpaibo penalty ana me zo me ye nipa bia Friday bia me call night me pempaibo pempaibo Wednesday me call Friday me call enti no mi call na me say ba bia me call so no so for no ye powerful but won ton hwe wona soro ho se me so woton bibi wo ho a na me boa but o kwa counselor onu be da obetrew ade akoye nti no me kwa on night Friday na me kwa oni country application nkoto ho na me kwa me twro ni din na ma twro ne normal na 2 weeks no mo fra but me kwa 2 weeks no ma ni nduru no wakọ ampa so me kwa night ni Friday na me kwa on night no Friday, Saturday, Sunday, Tuesday. When I get a catch and say, "No, no, no, nim ho. When nim asoro ho, nti me na me manda lesson. Wo kono me maniska. Oh,
me na me say yi sika ma no say sofo no won ton hwe okay nti sofo na kwante ade obeche so koto no ne koto na me yi sika ma na me ma no direction say ya won sole ntam no won kɔ no kra say ene eti sade o na danfo na woni ne ye adwuma no obema na danfo na asesa no na onu na dafie se ne abe obetimi asole ntam obekɔ no ampa so no oye ne saa okay nti wa mana danfo no kɔye ena onu no dafie nti ahomache no na wo so wo sole kɔye ampa so kɔye no ko di la no edu no so ena sofo no mana kwantwe nti wo mana kwantwe ni wie no o mana kwantwe Tuesday Wednesday Friday no mo fe no adwuma mu ho oh say wo me na attachment wow paibona ya adwuma akwanche no ya adwuma ana mo fa wo nti wo mo fa wie na oba paibona no ana na no ma na yira wa adwuma no mu wa ma to mo antua naka 2 months o mo antua naka na me say ade we de wontimi nya adwuma a ye ntua wo ka nti no ye we no no wasu yo nti wo mo fa no ho no so mo ntua naka no wasa gi sika no wo me ho nti atranso me ka say sister ni sika no wo ka jina me say na damfo bi de naka nti sister ni sika ni de na damfo ni di sika no bre no a obegye no de amma me na me fa nko ma damfo no e bia me ko gi sika na me su yo mate nti na say wanya adwuma we no so no aka sika wode beko eno so adru ho eno so no ka je me say manya boa ne dia me mu na ba wo me say wo adwuma mu a ye besuma no wo ba bi obenya tip bi na say onya tip wo boa no a obetimi dia amma me na me su se wanya bapani nti da bia wo kwa bi wo tete de America na say me se wanya bapani yes manya asem de be ma mo study mo ho na ma wade no se wo beka wo ba ho enyo no kwa na maboa no wakra kurom enyo no kwa ne be ma waboa no me dia me boa ne de wono so kra no ne nya plan sam de ma fa se me nua be ma na me so me boa no nti onyo no kwa na me ma but we dia ye mpena yanka mo be wade nti obi apeni yiye ene ye de ye okay nti oho no ana wanya adwuma na kasa obekɔ nti bi obekɔ 30 cedis bi wakɔ me no aduane mu a me na me ba pɛ aduane ahenni me no amu a obefa me fa de na ma de aka na yadi aka na mate aguade no wode akɔ na wasa gye ne case transportation wode kɔ ana me da bia wogiska no wode kɔ da bia wogiska no wɔ na ba bia wakɔ tena no na oho no kɔ adwuma no mu na transportation a wogye no wase enso no nti na danfo bi ɛwɔ dan wɔ ye ho side nti obekɔ akɔda na danfo no hɔ na no pa wo sole a ahomache wo sole a na okɔ na adamfo no so ye adwuma wo chebi area ho de na senti yenko ye nti ni asi ne say mama ko mi bua ni nyina wie ye na wanya adwuma ni wie no wo ye ne service yo masafa no adwuma mu ho no wo ye adwuma okay wo ye adwuma ni wie ye no onya sika na afi de start tua na ka no me hu bla ni bi wonya dan wo ma start tua na ka no na ne ahye me ne kura adwuma no wo kɔ ye ho akwankyere wo kura na wo di idea ne ba ye ena wo kɔ ye ho akwankyere kama ma ni sika lɔre fɛ de kɔ ye no wo konye adwuma no wa tua na ka no wa ye dan me hu ne bi wa yira moti afa no anase se moti atumi bi no ma kwatete no be 40 years ansa no aba moti afa no anase wo kuro mu ha be hu na wo kuro mu hu na me hu no wa ye enti wajai wo wo yi wasi nchen wo pie wato nchen wo mpa obiem ayeka afi mama ko na wo what did you say me wa 33 years 33 yes ena be ma no so e be ma no be 40 something say no be 49 48 yes. Okay wo so wo hia no na mo study mo ho na wo de wo mpempratwe wo power enti yenhwe na mo dokoro mo mo ye sex one ne die oh me hu ne de me na anya sex woni na nada me na anya sex da woni ne tran fie sen me na tena 1 year 5 covid ne ba ye no na eba be covid na me ne onya adwuma ne wie ya na me ne ntamu tete ye 1 year sen 1 year be 1 year 1.5 year ena na wo boa no wo man but man ye sex da anya sex da odidi wo mfie wo didi wo fie wo duru ba bia no wo da wo dem edu ba bi no wakoda na dafo ni da mu ho na me ne me ba nete me say edru ba bia no wo da wo dem no me ne me ba na da bed so no da fom wo ne wo ba ene wo no nyina da dan ba ko yes for how mo da dan ba ko for 1 year dan ba ko for 1 year yes wo no ba dan pa so wo no da fom yeah wan fawo no be ma no so no da won so so ma o ka no kre be ma no so no da oboa mame mako nti oho no dabi enye ho no empawa ni achi ne meyi ma adwene free na menya free ho oboa woni na me ne na nda me ne free nda bed da
adadan baakum ya dada baakum ni na nda oba ni be ma da nyanye ade na hu won na wotete usika ma ni di sa sasa ne ya nsi ya prane sanka ebe wale ade na mototoye ye ntohwe but esa me bua no wanya adwuma odo ko kye na busuafo wa fa me ko kye na busu na na ni me but wan for wan ko kye na busuafo se me pa mo kye wo bo ba mehia no ayeye ahoboa se ye be wade enie dabi enti ade na ka wo ma hu se sa be ma ne be wade wa na abon ho ka se be ma 1.5 year wan for wan ko kye na busuafo se wo ba we ni ba meware no timede na be chia mo na emum yetu anamo enche ade na ma wo sa hotoso no se for usika pia no wo be ware wo Rita yes me bi se wasemo me de na mi wagide ma no ade asem no kan ni yo be no ye ya ma wonya gide ma asem no waka kire me say asem no waka kire me ama nti abede boa no say mi hu no wani bi woni bi but adwuma se na adwuma na wo ye na adwuma na wo ye ne wale me kura adwuma na ntime mboa ye Debbie unyi me question na no me say aba ho but apart from emwa wo de boa no say dachi bi mo be ware no edie na wo no so ye ma wo ye ma wo so hu no say de wo ye minti ne ono no ye ma me say da wan kwa so ono no okwadwuma anajo na ye wo kwadwuma nti mi kokuru ma me ja me store man no so ahwe store na me na kokuru ma ba won bi store na ma wa na store no ye wa wo mi ame dia okofa eye de store moto de provision wakofa ne ma beguma ma da wakacha usa wo niema no o store ni mu no emu aye hwehwe enti manya kakra sefa bi so so kokoro ma fato niema begum da ndabi me pa cho no oba wakon homa pa cho dabi wana na odisi usika mu no ama ne bedie nye dabi ama na aduane okay but ebi ho a wo no ama ne bedie ebi wo ha me no ama na ada oba no a wo bedie no so ya na oyiska pa cho dabi ni nyina ye wankasa botom sika na se obedi wie no wo kwa wo na asa ama ne lorry fe pa cho ano kwadwuma aduane no a wa mo akonhoma no a wa no esi wo no wo san bedi aduane ni wie no wo kwa wo san ma ne lorry fe mpachane maame mpachane na wa ye desperate for our na Akoma FM me nye desperate for our na mema nse wo pe o mema se me pe na mema mo akwan mu mema ba ma akwan mu why Frederick ya wonya hwe ma wo me no me ye nipa mi sisunu me amfa me mi sisunu maniti ya mi sisunu me amfa me matreda Friday go ka me matre me ba no papa na first me na wuye no wuye no afa be ma bim me tiase but me kire say wenya wo ba ne papa wenya be ma bia like obetumi aboa wabrabom dan Frederick ya onfa kapre ne sempo ama na wo bo ne ho ka na wo susu say this man will marry you eno na me bisa etie for mama twa me homra sesi ana beba yensan entwa yen komotwetwe no eso ene mentina beba Rambo ekoye keke Minia na why na wudidi a wosa ne mrani ono kwano no jamwane new catch Rambo beef na media filia adane mi akasa yi o unim sa media mempa aduane fun enti kire me mu yie Rambo beef de enama eho tie ho ano de aye ne nnuane new protein ahyemu ma esanse ede na enyenya nti utimi didi bibia adane se kra de ekoma ni brenti mentimi antwa afa anye stew mpo eno ane se metiti bi she pan mu ene Henry ehedin me na mami anya na chese enkwala na salad na oduko school numpo ye betimi di bia ye on salad abomu spaghetti chese bibia ye di beef ye de eno ane Rambo beef eno nti na mi hia me boa no akwa afa so boa no ne say me wo store no baaye na obaye nti oya obeto ade na okọ nti obeto ade no wie no nti wande me kokrom na me hia na okwan no ona waso nka me ko ho na me so me kokrom na waso ende ono so ko ba bi na okọ ba obeba nti be 3 days na o ma nti wande me o ha no san baaye nti na ono aye me say oya me customers ana awoto nti o mu a wande me anu abe feel ade so o ma na no ma no fa koma na maame e wo village ampa na me de no ma na ma no nti o mu anu betua nti o ma no ba me ho say opaso wane me tena na me so me de o pesa me na wotena for awale ana ampra twina me de ba bia madu de me nye ready say Akoma FM Akoma FM say ampra na edi awale e banti en study ho na ye hu na me suo mate say wo see en study ho de a mate
nti ampa awia bi to betra me store na okọ wo ma na afre me wano ade ni so ma na we wo so na eja mi bi ma be de bi wan pesie na mabọ na ye ogba ko ma na mbacho no wano ade en se bia we yiska to o yiska to ho but nti me no anu wa be dibi anwumbre no okọ adwuma nti wa na obi oba ye na so okọ adwuma na me sa nipa yi ma study no so study me ni adwuma wo ye nti wane oba na mbisa se anwumre bi oso okra mbisa adwuma ba na wo ye no so o ye spirit wo zoom lion oho no wo ye adwuma na msuo mate nti o ma na okwa opon a but mi nko ni fie da but onu so nko mi fie da but mi store na mi ni hia na ya bonkom wotena se ya bonkom wia onyedwu a na okọ nti aye friend sania mo pa aye friend in fact mi kama asam no so kana asam kire me nti wo mo ana obesin ko so akọ na ho na ma me ho no sa beje no ma nti wo ko ma me ho wen bie e wo kede area ho okay nti ho okọ no oba no ono benya accident nya accident no nti me ho ha ditire sansan of friend so anya accident Akoma efe na ya nti sada no ana medi hu ni fie na menim ni fie na ne san bosumi ana yi san a woni ni fie na san be 5 months na menim ni fie me nko ni fie no so nko mi fie fi se me sa ni obi ama no yonko ho ono no ba me store ono de wa ba me store be tenase ni e bonko mo nti onyudwa so ono anadwo na e wo kwa adwuma nti onyudwa na okọ nti omu ana me na nanti ya ana oji no man ko nti wane bi oba ye no ana wase me na bibisa no na wasu na ba bi owo no ne tamaso but ni sika no emusa ba bi owo san ba bi owo ba bi awote ba bi awote ni fi awote ne tamaso but na nana se ne anti dan bi wo aboko bi boy nti no won kwatena ho but na okohwe ne na dan ye nwa ya dan no but ohia sika de be kwa ento ye nkomo twetwe no eso Rita na me bisa question bi wentumi anyima no ye me kire se Bema Frederick ya na ubo ne ho ka bebrebe yi edi na wunya free ne ho sese ya woso wontumi ene wontina bi mo no me no me fa be ma makoma ma no nti me fa me ho but mi sika ne de mi hia mi sika enye wakoma me kire se wonu nya bibi free ho but as a woman na wukọ relationship edi na wo betumi de won sa point so say okay se wan me kora no a menya we de free ne ho oh mi hia free no ho dabi unyi ma no menka so hia bibi me say wo bia ko relationship mu a me pa che wo enti se wo ko relationship yi mu na Frederick eto Range Rover mi pa bi a mi nya bi ntina mu yi ene wo to bi ma wo anka beka say me ko relationship mu a me pa hwenti for Range Rover fa ko say no de on the oto na to be che exactly me bi say say wo wa boa ne bebre ya ene wo ka edie na wono so ye man 1.5 relationship no obetu do nsa kira so say wo ye wei ma me wanya hwe ama me but mi makoma mu say kwana fo na mafasa aboa no that ye bi odibebu obi nti mi de mi nya me hwehwe fi no wo say mi sika na mi hia mi sika na ko de say ya mu a wo di aboa nda che wo odibebu obi ti da ma ne da bi sika na de me sa me de o ware wan ka beje oh sa me for so wo nwale me nka beje oh sa me for mi so no ni obi ana wodwene nye na medwe nti me for so wo nwale me okay wo de ma no say me ba wo de ma no say bi a bosia meje apart from the oma me bo apart from the oma wo kwaji ya yenim say ye bosia e free wadanfo no ho de ko to wa yes ko ye ne dan nim na yenim say bosia no enkakra na wo de ma no wa keka bomuo no na eye bosia na wo de ma no kwa no wanwa wo nti na keka bomuo ma fa ma no kwa no ankasa nim so betua ma fa ma no kwa de wo de no aduane ma no won chake nka oh nya me de no aduane se me aduane me no onyo nti na me no aduane no me no amaduane na midi nti oba de mama ne bi nti de hin na se wasese se ne ma asese no bosia na me kwaje ye no ni ni ame okwa adwuma na wo je no eno na ma asese TNT na wo de ma no TNT no ma ne hunu se abosia abeje ne da oni pasa e so no mi nya na bank ono no ni wan first count me wasai me da bia me fancha no nti onum say ska waje free me ho nti so the TNT ne ma na aka chen say me twira to we kan waka no ho onim oya we so de me ko betua you say me say TNT yes TNT na wo de ma no ya aka chen say mpache we akoka aka no ma aka na ye say ono aka sanim enti de bia na woni ne tie no ma ne ska na wo kan kire no asa me ono aka sanim wo update no
Yes. Ti said me updating crofo little crofo. Ya wo update no. If say wo update ni say kase na de da che wan wan me na jani ameje. Oh, some nanga said me so wa de meka. Won ti me nka so wan meka. Okay. Me say tete say be man kra ba ye no. Ade a friend bossa shots no oni bi. Tu na atoto ye. Yeah, me na be to. Oba be kwa adwuma no pokon no say. Me de me o say me mo ano. Na ba wa me so kwa adwuma mu a o mema no okoka momusuma no mema ni sika nti o ma me ma ni sika sole e ka me sole maji bi pen sole nti dataje ko odi we kwa adwuma no kwa no o ma me ko to problem no pamo ye na me ko to ma no boxer short ka na me to sa area wo ye to boxer shorts e sha Frederick to yes oh na ye de na se wonu wa na de na ye de na hu so boxer shorts ko to bi enu ni de mi to fi makuma mu chen no enu ni de mi to fi makuma mu chen no ta be ku bi o me say ade ya wuni bi ti na akoba ho na Maa Akos be ma bia de wo she boxer shorts esi de na hu ni say wo she bi nti bi man ka se wo she bi o me quest asama me ka man ka se wo she bi o me se me atobi a che no man ka se wo ni bi ana man ka se wo she bi me se me to bi che no but ataje ne de me ataje so me to ataje so che no but ataje no onu ne ka se me to e ma no betua okay aha enti yenhwe se wo de sika wo de abo Frederick egu nsane ani ni nyina ye say ska me de order me ka me 100 million obama 100 million yes if you say 10,000 Ghana cedis sister ni sika na me kwaje ye no sister no oji interest wo so wase bank o ni sister wa breche no odi sika ne sene no na wode ma enti 10,000 yeah na meje ana mama ko ne o ho no say yeah me ko fro da danfo na me ka asam ne kire no o ka je na danfo ne say wan to hwe wo me ho and I'm say yes one touch you one but obekọ wo maame ho no be gigi no makoma wo maame eno de wo toye but sika na me kwaji wo madam fo ne de ma wo no eno ne de wan to but eno ne sika me de ma wo na wo kwa asoro ho me de ma wo na sika na adwuma na wo kwa da bia transportation me de ma wo no so no eno so wan to eno so sika na adam fo na kai nti ho na me fret na me ko bo ne nana be mama de na be ma so wate nti nana ne so wa afra na wo ma nti ho na me sa fira ti ko bo na adam fo no ame kasam no che na maame na maame ne friend no maame friend so wan deny wo say no kre nti o mu na maame wo ka che maame se wo discal beto maame na account mo bet bosumi bi obetia ho no mo ko hia ye no wo ka say ode wo ka say me ka just wo de me ka 100 ene ko si say me se imagine 100 wo ho mo ko hia sa na aka che wo no sala me ka che mo se imagine 100 efo man bi wo ye ho me de na papa wo ye madansi ni enti maame o mu nyina nim say Frederick etua 10,000 ye titiska 100 million na dia ma wo o mu nim ama nana woni ne nana me ka che ne da ba ko o mu miensa no ba me ho be pa me cho nana sister na boa won sister wo ye ne sta ko pa me cho ari wo sa ka che me se wan sene se wo mu ano wan nya de nti ko pa sister ne cho am pa so nana ma no be pa me cho ma mo ba me store be pa me cho na onu aka sa me se me ma ne tama won fa ntua me se me ma ne tama onu anka sa no enka tama onu be ba betua sika no nana akra se won tua sika ne kakra aka ma onu ne nana no no wanya kakra no wo de tu na aka no be yi no de ablem ne wa pa me cho se e betua kakra aka ne atua kana wie ana waso de bebela me se mane fa sika na mra me fa mane nana fra me na me meje ana ye nyina ka asam na ye twa so saa be si nne nana so won fra na won fa okay se wo wen se me ne be o wada se wo so wo keep ko sana he fa se ho na mo de na ko enti me nu ba be wie no se 10,000 yet it is 100 million ye je ama wo ye wo ka wo bon wo no bosi e wo mu a wo kwaje ye no ye say bosi e wo mu a wo je ye say bosi an ye say bosi na me kwaje wo Esther ho no me di 2000 wo Esther ho da bi 2000 wo fa ni na ma be ma no de wo de ma be ma na me ka ma 1000 so din ka man 700 300 na ka no de ka okay nti busia kasa ye wo mu ye 1000 busia so interest da so ye ye interest so no so me kwaje mo interest no age but ye de ye giska nye interest misro ye gisika botene nti eno ye 1000 no interest no ye sese mo de beka no ho ena de ono agegegege no so ka ho ena 3 years ni ena no abeka am na ye 10,000 Ghana mami ni wo nwie na ebo mami bi sa wo say wo bi sa Frederick say DNT ena wo say me nware wo nware me no mami sa no ehu hia me anti mami sa no na mpe no oh na me mpe no na mpe no obo na wo ka ye say da to be ware wo sa ba me so bitu me sika mami nti me bo wa bi me say no wo bo no wo ka nyina so ni say da to be wa oh mi man fa sa die na adwe na hye metim o nti na wo bua no kwa kwa okay
Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ano no ene yama mu 3 solid stories say sad ya de be ma sa so say de si ko na agro na ye de Daniel and trading center ya de Daniel ba meshaba eno no malaria fever typhoid jaundice na me ahona mere wedro eno no na dani to ne ba meshan so wo ko ficha wote ya wonu ma to wontimi ne die wo menses ne nko ye wuni moja wo de ye dani to ne ba Mr. Dani natural ba capsules Mr. Wada shane so sisi ya de be ma ya want to me emmo adwuma aye no Mr. Wada won so de no Daniel ba ointment so wodi twitwi wa po no wa po so a na bibia etumi aye kama ede amount shane so emame na Dani Prosta all capsules so na washane so eboa ema be ma o prostate no support no bibia aye kama Mr. Fredman Samenko apidank any adom chemical was santase frɛ 0273392877 0273392877 and next ointment Mr. Stretch marks and answer pimples and anatemu apropro koko Mr. Wada wudware wia na honam ye ohene dandruff ɛho a ɛne wo timu anasa wununu timu ana ebubu ɛyɛ odepu ana Mr. Wada nipa tuntum nipa kokɔ wodie ɛyɛ Ernest ointment na awake natural capsules so de boa be ma ne ba boost immune system no wa ye mere won pam wode boss wa sesia no wadwo so kruma prostrate no ana waten ka te ko ba won fiti krom nye gonorrhea onum na ato winya awake natural capsules bomodia wokɔ enkrai wokanshi drug lane wo benya bi wo hokofodua Gabson delight wo nyina wo benya bi nkɔkɔ Ousko B Hillside BB Kaso tribe of Judah Kumasi Daniel ba Misty Kwalina ka Habme Chris K enye na fre Ernest was 0245 079915 0245 Nwama wonsa akabi kafefe for talala edro we yedro mu a ebo ye papa na ama echese oba wonum bi esisi okoso kumanu ufichi kromo watenka enkoyie enka ye wakoso kumanim eyifri ho be ma no spam count wo de boss wa sese na odwo so nkruma wo be memu aye mre wo be ma ne ehi enso bi fra no ba gonorrhea syphilis na edro ye kafefe talala dani e ba kwale na capitans ma de bobo se Ousko bi won kokko for Harriet was 0207183819 0207183819 Dawood Aba Hospital yeah the Dawood 360 capsules aba wabanum waye 80 be manum 180 ya kabo mu 360 makwati penko sisi ya dia hututuo away Dawood ointment so fatwitwi waposo no waposo bibia ebeye kama Dawood Aba Mr. Sashini na drono malaria fever wonu matontumi ni dishane so herba pharmacy shop mu enye na Fred Dr. Dawood was 0244886437 0244886437 ochio ba pada sisi ya de waba be ma ochie ba pada na nsan ya de syphilis gonorrhea ochie ba pada sanso na odepua ochie ba pada stroke ulcer koko pressure ochie ba pada ochio niye kwalenak Mr. Fredman Samenko tabia ba shop heba na pharmacy shop mo enye na divine hope yen yade ochie ba pada ba makro bushekuru wajanse woni ebutu efrayen was 0551228281 0551228281 Nema wonsa enkabi Joseph fashion awia wono na pam matade Mr. Fefefe mi ntumi wono ayaka ono na pam ede amame enu nti hyane so ema me Josie wo ya wedding party a year adoring program bia ma Josie empempam won tade no enfama owo bom so woni meet me there sports edition ma creatade enya ready made a Josie ensa no friend was 0243433465 0243433465 Pastor Julius ma Joe fondi omde asem nam okay Jodi fashion so patase ono so twa designs ankasa ma se Obo yenu eba ya asem ni na atofa ba jo na mo de bo abema na oje sika nyesa oje go so what about oje support am to na meje TNT ni na meje e ma no fa ya de na unya ya beje kaza boxer pant otoman wo oje nyesa singlet otoman oje Omar ske ko yini tinu waje shirt auto shen waje empabu automan waje nku automan se waje nsamna automan waje ama mumo musema mema mumo musema mema mumo musema mama se mumo mema chese mema muni drosa mema tonu kruma muni manda wose mema tonu kruma mudi he mudi wose no mama kibaje mudi muto mu se ya
muto bi mu beje ma ye ne hwe de ma no yem fa hwe ma no ya ji o yem tua yesi yem tua ya ne ya je bosia 10 million de ma wa ya je ho mfa so 90 million aka ho na ma sa mu te ya baje ema ma se we de ema ma we de ma suma ema ma we de ma suma o mu bo ya o mu so mu je ya ye mu sa mu sa yesu mu e de aboa wo mu a ye hwe mu school mu a ye tua mu school fees mu a ye han dan ma mo emu de ye ni agea mu de mu boa ye bia mu beje ene mu ne ma brai no mo bo okoyi na mi be ma yi bi kakra kenya de okoyi de okoyi de he no be sa agea na mo se ma ono so ko kura se na ode ne ma brada no so e oso fa hwe mere sister na on kan okre sister na on kan okre as Frederick Eba oba be boy sister na on kan okre because last week oba you know ne nkomodie mu o ka se won ne na ada enso won ne tena dan ba akumu 1 year Frederick nso so won ne die wanse ne pe ekoye namfo sa na be ye mpena twen enso the sister ne nsem bi the Frederick mra na ye mfa ntu ye ne mo me da say eye meisu free juice the papa chese eye kama enuane nure wo mu nyasem ketwa mfrafra wo bi anim meisu free juice eno a na sese ye nom ye wo different sizes ye wo nectar ice coffee iced tea glass bottle pet and african black eagle energy drinking so enei wo ye adwumaden kofi an wo nya bia nom ade che ho beden eno nti ye serve meisu free juice wo ye outdoor festival event bia say na enye asem na ofreyen e was 0208444545 0208444545 obatalia obatalia ede fofo nyina obatalia supermarket bia mu enye na gwe Marco kakra bia make no say se mami onim se enye mpna twe no ne twe bia ene me pa ne cho ye hia boafo mo ani abre ye boa wo mo a daachi bi mo de beba boa wo bie na se osem nya mpna twe na ne ho na ye ne fe na onu de wo titi ne sika ma no na wo meda kwa dia mente ne nyoma bi ase medwene ho amente ase wo boa wo bia onyame na de ho nhira ma wo na nye nipa enye nipa na de hu nhire ma wo enti se wo pa jai no na wo nko ne baabi akatua ye onyankopon dia na wone ya wanwore na hawo meka nkyere ye se wonfo wakoma anko na wanyam wone ne tekwa na meto boxer ma no na watumi atwa na oba besi wo ka se nkola ne wa ha na menka sa asem ne nkyere ye bibi hawo wanwore wa fa wo kwa wa yusu wo kwa waboa no ena wagya wo muo ena na wo twaboa ni bia ka ho ena wo gye no sa mpata no a wagya wo ho kɔ no ka no kra kyerɛ yɛ na yamfo wo so na wo kasa me ye ne papa mahia no na me ye ne papa ena me ma ne nyoma kɔ ma ne maame ena me ye de ya eye mpena twe na wo twen ye ena wo so wo kan sa kyerɛ na nya sa de na papa na wo ye na akatua ye nyame dia jaimane nko okay me da say top herbal clinic eye wo number 1 herbal clinic say ye wo kumase krodua yi mo me pa cha yade be na house say wo diabetes and typhoid ulcer hypertension and tishiwa awafa mo pawo be ma wa ye mre low sperm count Mr. Wada yade ben top herbal clinic ye na ye di kan e wo herbal clinics yi na mo ya top enu nti wo yade ne fabra ne tutu ase enfama wo chese ye wo mfidie kuku dampa wo ho a enei wo ba ye de ehwe wo e wo top herbal clinic ye wo Kumasi South Junction Friends Gardens ho a ana Ghana Waterworks ho a ye wo enkran ye wo hacho Agbogba Road ho a ne butuo fra ye wo 0545 467887 0545 467887 and 0244373895 na anyone in komo evangelist same way mama ka mi nkola brempa bra na me twempana girl bi mo aduane ma me di wo adwuma m sabre me aduane abadadada me master nya bi di nkola nyina nya bi di kikiri na sister hunu se me wompra eno na aye ma na no was repare dabi
to aduane no wode basa no anaja mesunti about 12 ana me master ebusa me master so ni niswa ade na de wo ma na de wo fama na mi si aya won na ebe ya ye nkun chese ya chamketwa ozon gahe ebi na asie yo e wa so dem bebre sister ya no anwa mo ma bre ya di sa edu so ko wa no e ba ni bi atita paso esi sister no me onkafra esi na mum eye chacha na akoto ye nti esrewa abrante ne nani na ho emma no so amonso moye madwen se mbedidi mba no yesremo wo for body fodi ubenya asem adifodi nani bre no okasa bi ebeka wonu madwen wo de bai na me ya adom watimi asi ya kai no at least uji pay brene kaka ona boa wo school fees tua ne ade when boss shows ne tonye nya kati wo so no ntoya na ye nyina ye na so bujulo ye nyina ye gigea panty aya to brazil ayi nia ne ye gigea enka de no obi be she no de enfance mo e wori ko investment owo mu ko na mo investment nyina ye ka nti investment na akoye ye na de no enya anye yi ye mfa na ye nka nkire ma ne bi se be ma ba wo ho obisa usika obisa no aduane ma no no sra wo na onware yesra mo mfa nche mutiri wa to wo dem o mo mo sana mi fa nya de na aya me de be ma na de ama no no aduane si mo na me no fo ba no ano no abedi wo wi ano wo dem wa onware wo da mo mfa nche mutiri unya hu sa sign no sa no fa na si na nya sa de be wo moni da ebi ne de awo sesa ni ya awiawia o tempo ewrade mo ano no hye ne de me dan se papa mekona na yire ho na action mosquito coil spray shane so se action mosquito coil no de kama na eno no ekum tontom emoro wo nom na spray no so de entafrem wo mo nante ne ho aniema awiawia wo fom nyina ebeku wo nyina ya mutu kana na akwadwoto action mosquito coil spray ano edten ubenya bi ewo emos yakoto enterprise odum pizza free 0208 18 15 38 0208 18 15 38 dank natural health complex yen ena yede dank estroke no eba amututu edropa eye dank estroke no eden na gonorrhea hepatitis B C syphilis ne yade enkaye ekọ dank natural complex ye che no ye no adwuma sanse emfidie ene ya doctor for wa bene ye ho neguo gym ne physio ne nyina no ye yo hye nso sekuma se ye wo pechi number 2 enkran tabora number 2 ye ne shop filling station di hwe no frayen e wo 0266 593330 0266 593330 dank eyadwuma penti abasobode ye gia ne ye gie na na yire ma o se be ma no fa ba bi wa ma nani anda ho me na na ka asem che mo se be ma oba aboa wa ana akotu tena ne so a eda asem be ba no o kwa wo begina fom na wa ye goalkeeper so onu wo na adwena ode koye me hu ne se na ompe no ba ohun se sika kra no enti obe support no ena ebi nso na on say according to maame no or store enti na oba ho da ko na o ka che ne se me pese me nu enti emi se otete na ehun se ne nsemo ye na koma nso ye enti me sheda kra de me ho hyehye na so wa ampe no aha enti me sheda de me ho hyehye na kra ebia ekaka akra na ye ena ebi nso ohun se oni kunu nti ode ne ho hyehye na oba de be ma ne de o se ba ne pe o be ma na o se ye ni di nko wo se wanse ne pe ekoye enamfo na so omode da ya na enti je se be ma ne ba so me ofa ka se mi che mo se o mpe oba na ene ni ntu ana mo bi the moment one ne be na ye be hu mo aha o chena aha no ye hu ne se wa ware no enti se wa ware na no na ma adwim wo se de adiza de ne nkoye no ena eha ema no enti me Frederick do oba ne kan ye njindi wo de bra na nso be kirem because wo kra no nsem akeka no nchemu bebre o ma me no de nema bebre sie enti wo bra na be kan de wo be kan na afi yatena na de wo ho bia no se wo se wo sort ne out na wo kwa ne nya asumdwe na ware nye sa ware no enye ye ho kra nto ye te form no ka se o se me abunu ni o
wo ka so obefa ho adi enti me se obra ne nyina ye ntena se ne ye solve na asomdrem nyame enshira papa top choco chocolate spread no de fafa wo pan no nemo na ebema wa pepa no wo pepa no kra top choco nti chocolate spread no obe pepa no pa e ma pan no ye de na top choco 3 in 1 chocolate drink and so milk and sugar no e wo mu dada enu nti de ohia ene ensuohie edwa ne supermarket mu ni provision mu nya na 0243 033 033 0243 033 033 his fit Sibra na ya mawo dan no eso ema wo hu no dan ya boso a efe e wa style wom na ejina so peme bia no e ye his fit for ensa no obo dan so a ensuo to ehumutuo said ye dan ni si gina na sa pepepe e na gina so pa wo dan no so abobo ntokoro wo hia his fit odiom kumase e no wo fra his fit se a e was 0249 791065 0249 791065 Osborne Limited yema wadansie ho niema blocks papa ya ye wo stone corridor cement bia inches bia ebi e wo ho enu nti bra na beje blocks papa kwesidan ka se ye ne mosque no na hwani mu en na opes kan hand car enso atra bra Osborne Garage and Motors ya wo dakwadwom ye ne despite on na hwani mu na ope electrical appliances so ye kama enkwahye wo fia bra ye electronic shopper e wo edrum ensuase blocks na wo papa kwesidan second hand car na wo pe ana electrical appliances are free 0240 403247 0240403247 Osborne number no careful so travel and tour so say omo bu omafo bu kata no adoso enu nti wo pese wutu kwane amesro first kan koma connection man wani so betu tete fa koma careful so owo kuma se emena high tension odu betu kwan ona down fa careful so 0278 902965 0278 902965 Lifestyle Reform Health Clinic and one of Dr. Stephen Edubutio doctor say what diagnosis and what treat you and to why yamre won pema wa for mo pema liver na kidney problem prostate ulcer sciatica with blood pressure and also diabetes the winya a Lifestyle Reform Health Clinic Lifestyle Reform Health Clinic bra e wo Kumasi Abrepo Pentecost School Junction wa for doctor e was 0208 47 8686 0208478686 Dr. Stephen Edubajo so yankwa ahoma so na yenemu enkodi enkomo eye 03224 98035 03224 98036 03224 98037 na chese yedi nkomo within be bia free yeah mira Akos, good afternoon. Yeah, good afternoon. Akos, 130 you. Yo, 130 young boy. Akos, I'm going and I was one of products in your for 1 channel with my farm with the Martin Managana. Amen. Akos, my first question and I better you make them margin Kaka. My first question is Kaka with Martin is the one to about to from her. That one boy, one fat, respect and power, yeah, and also this game, Edwin Awali. It's many about Kaka with Martin and his friend. One brand one. The customer practice one word here, Babu. The customer practice one of Qatar. One general respect, the customer market one brand one day. I'm from the German and Yawan. Babu, that's it. Let's spend us a pan. We didn't baby a free. Marco Pacho, Miano, because of real case to market, Papa, Okajo, young cray. Oh, me, I'm in Sonia, Mauer, I'm in Mompo, I'm in Sonia, I'm na kaka mo kan se o me be se ye ni aba ni yes ni me ni kaka kaka no wo bro o men ko asipa o men o ko fom na o fa me ki na ya be se ni aba be ma yes o mla na o ma me na no because o ni aba ya sama ba e so ba o be kana se ma yes o be no o ti ase e di atusia mo ti pen ti o mla one mechanic here in studio madam asinisha mo yami enshawo so di ni baby afrefre e ka sa free ka sa chu okay yan kwa chu ma some say last season me say the man say obani sika na ko din nche no o he say o din sika na ni afi e ni e tuntu kita enjo on chu so ndako on so ni sika man e ta say so me da say we didn't baby afrefre Mini aba go si aba fa bi. Mini aba ma papa. Mini aba ma so ma santi ma pon ko fi ase no ta coach. Mini aba
Baby, I'm going to be a meka. Say, our dear, and your heavy, a country, baby, a meka. Million banu first case, me who is I say, wow, na be man be ne one day na eja ne day na wo nim se be man wo dogwa na na se wo moa no eche se be mini aba no ewia se ni na wie ye ni e na awade so da bi am ka se ye mfa ko heaven it won se no pray ne kwa wa huri na bia we ni kwa no wa ni do ta de no ko hye be ma bufo mu a wa no ko be tete na tete eche se mini aba no won pray ne kwa no ma no na fo no mu o papa no abrego me no wahwe ya bia tin woni tiye bi obe no woni kasa o kasa tin ya se asem bia hana maname na wo hu de wonka ite tin ni aba no wo kwa na awade it won't trust na nyame mre ni mre pe bi nya di wo sin be me ko ya no wade wo no kwa be boa no fa it won si o de na second case ni se ni aba ti bi tan se no be ma tra wo yo ni na ro ti de bi eye pa eye iti be ma no di esre no obesika de ni ye tafre ho iti dama be bi owo bia wo se wa boa no nim se wo boa mo awale no awade na nya amaso a e ka wa bo mi bia no wo me wo se ne num asem die ye ti do ba ni die do abeka ni ense bi e ka bia se no se no kura sikana wa dini nyo fa na die ma so fa ni kwa dia won fo sika ne ma no me da se mini aba papa nyame ensha papa ofa kwata pepe bi be ma na Philip Dako mira Philip Dako nyame ensha papa o Bronx New York Mavis Asantewa sister May gospel musician nyame onsha wiye papa phone in segment ne channel so say Ayona pharmacy na eso yasene ma yekofa ye wodi pressure capsules ene oil no abadwa so wusisi ene ye wo ya wa poso no wa poso wate ato ama no pemu abu na won kase no bafichi edra winya eye pressure capsules wonom capsules na na the oil no etwetwe fa ko a eho eye wo ya no ubon say ya wo ni nyina be ko ma no pe no kase na atoa efre Ayona pharmacy na ekoje impressor capsules ene oil no bi e wo 0243 123 224 0243 123 224 ofra na onso wonsa akabisa radio mesori so amabusia pani samia champon abeje adwana afa wodi agodie mu nsam a ekotwi ba breman ato amoso nyame ya domu a ekira ye besan ababiem Akoma FM Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma edio, Akoma edio, Akoma edio. Yeah, I'm a sportsman. Now say about 3 to 6 every time no dia. Media umla nam ni nyankopon tie adwa mudi nkomo. Eya lifting ne yanom. Yanom lifting sana. We are shaking the Akoma Sports in afternoon time to evening. Hey, Akoma Sports, no doubt about it. 87.9 unpredictable.